Akoma mu nsɛm wa na ɛkɔ wa Akoma 87.9 FM ɛnu nti bombre na yɛn kokuru nso a ai momra ne yɛn hwimom esa sɛ ɛbrɛ no enya so Akoma mu nsɛm dwumadie no yagye adwa Maa Akos awiei menema bedwafo yɛ ni abre sɛ korodom yɛn yɛde Akoma mu nsɛm dwumadie no brɛwo ɛnu nti baabi a wo bia no ɛni de ni ahobrase kwan so na waka yɛ ho paa de mu ɔden ai de mu ɔden paa na fe yɛde abrɛ ubetumi ahwɛ bi ɛwɔ Facebook a na yɛ Akoma 87.9 Akoma 87.9 yɛn Facebook page no wo like yɛn page no wa comment na fe wa share ɛde ama yɛ YouTube ɛyɛ Akoma 879 Akoma 879 subscribe page no Mia bell no ɛyɛ adoma ne so ɛbrɛ no so a you will get notified na also wa share ama foforo nyina ɛso ɛtumi ɛnya bi ahwɛ nti wo so sɛ obi ɛwɔ so de mawa na wo so wa wɔ so ɛde ama obi na Facebook one de share ma yɛ na kɔso a ɛma yɛ more stars Ghana Kumasi gina so nana Kweku Dave wa ma yɛ more stars Ima Salami wogina so menu Nicholas wogina so was Maa Akos check your sound sesi ade se abakama kama okay that's menu Nicholas Emmanuel Asumedi Sankara ojina so na Amwa Albert Kweku Breeze Junior Ekria Boatsema wa Majestas Bebre Ekria Michapurse Mas Babatu ojina so Nana Henry Ochri Alizo Nana jina so Donko Isaac enye wapomem die mu odin pa na Prince Agbeveto Prince so ejina so maje wan so see no sound me pacho mon check we say no mame na menya no mienu no sound no aba yo yes aba Solomon Kwabena Efa Intiamoa Esther Nanabuache Simba Madridista ebe Flaboy Quays onogina so Mizzy First ejina so Miama de Erita Bonze Atanga Benade na je se jina so no Otu Sam Carol ono so jina so a na je se dom no edoso ye papa wobɛhwɛ bi ɛwɔ Onua TV ɛyɛ live ɛwɔ hɔ ɛna afɛ Rabbi 1 TV nso wobɛhwɛ bi live na bibia ɛyɛ Kama Free FM 97.5 Tachiman manager dache hene wɔn ma bie mu Adepa Information Center Kotwi Mrs and Mr Adepa wɔn ma bie mu Big Love Radio nso dem Otebo Radio Modern Ghana USA dem OPD Radio GH ene ejai echenkure yi ena sopa online radio so enei won ma bie mu se ho ha wase amansan wo bie ntie bi na mpaboafo mato su market de ne ode ne phone no ata na so de atai ena de wo hwe Facebook hwe menua no mo so wa TikTok ho no TikTok ni twi ne TikTok so shapa wa jide wani a wo mo ehwe fans of Akoma mu nsam da so mo hye Maa Akos great family edaho fans of Mama Akos and happy home foundation menua babnagin omo ehye pa sa pepepe na Akoma mu nsam platform no ene charity group foundation group no menua bemedua na ba wode ato so Nikki Pizza fan club aye pinso ewo ho na Akoma Golden Ladies Ma Joyce Amsterdam womo so ede atomo first story no eye Piwak Natural Health or the 3P garlic mixture ba na digital herbal what the grow fine emojadro aba yankwai na yene yenua baby enkoti enkomo echa na edwo oba me mo aha ya ena apom erade adum mami base se traveler se ultra fama me na henko wosu di ni bi me pa che fra me Naomi opon checheku ufre he na ba he me pa cho me ti dompa ase aprabon okay awiai de boko me ne be ma awo me tu kwa na yekohia ene ye twetwe mpra na nyinsem piem eti nyinsem ni piem no ma me ba Ghana se me bewo ye no first one obe ha adan ma me me ne net oba na okọ eti yesa bewo second one ni mu ni de otimi kọ 1 year no one season see ha ewo hwa na waba no okọ saa bezese ya me no ka sai de 1.5 year ni
ne ka prensi me nkyɛn da sɛ nkula bɛdidi sɛ nkula bɛkɔ school ne phone number kora wo bi sukula minim makɔbɔ ɔmaame amanneɛ still ɔmaame nso ntimi nka ho hwee sɛ dan a metim we fie rege ne dan nkura fees nyinaa me ntimi ntua enti maako me ba ha sɛ me de bɛdan ho bɛma ne frɛ no kwa me asi edu. Okay, me pacho fiti asie ma yenhunu ensem no mu wuhia bɛma no yie bɛn asetena wo ne netina ye ne kɔsɛn wo ye wo ho ade ɔyɛ dan fa noa besi baabi a ebesie bɛma no anya me ho ade me ne netina 9 years nie ye kohyia o Mali starting ne de na ye ntete bɔne na no kwasɛm nie na ɔwɔ yere no wo yira na ne yire ne wo Ghana ena na me wo Mali ho na me kohyia na me ne no ekɔtwe mpena awo eba mu no wanya me ho ade 9 years ni onya me ho ade mle bi me ofa frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ohyia na obɛgye ne kwase ebu sika na obu ne kwase a o ka kyerɛ me sɛ me obu ne kwase sɛ wafa me 9 years na ontimi ma afie o ka kyerɛ me sɛ na wo fa no kohu me wo he no wagye kwase ebu sika afiri me ho na kyese wanya na adwen se otena na one matena no obekɔ fie asisie na na opese osisi mi asese wagya nkora agu mi so a school fees mintimi ntua mintimi nhwe nkora no eti baabi o bia no se me na wanware me a nkora ne de eye na sede eye menini mienu nyina ase ye tena ase ehye nkora no eti baabi o bia no ote menka omra na omeye na sede se agya wosimu kohyia wo Mali no na wo ho ye dan me ba na me ni obi na nu aduane ton e wo ho ena na ono nso eye man bi adwuma na oye ka rofo ne secretary e wo Mali ho eti ho ne ye kohyia ye. Okay, na wo kasa wo na owo yere e wo krom ha sei na eyi Frederick esi edu ka kire wo ana wo na obe find out hunu se wo yere menyam me ba panyini no 4 months ena mi hu se o woyere kwambe so na fa wo kurom ha na me ma ba kuro yi mu na onu su wo kuro yi mu enti no onu e ba baabi a me nyam so me ko mi sister ho wo nyahini ka awe nyahini eti ho na me wo enti wo ba ho no na o se ne ka wa eti ho ne ye hu se o woyere that time so na me nyam ena o ka che me se one na yere na tena se a o mo wo da eti se me nyam a me wo me wu wi a obeye me ho ade me wu ye me ba na di 9 years pure water na 30 pesos ne kura wantimi afa bi a me hu mabusua na wose oja ne yere aba be yo ho ade ana se wuwu wi a obeye ho ade aka ne yere ho o ka se obeye me ho ade aka ne yere ho no ntimi nya mayefro efie die na obeye enti no wa ye ready so wo betwekura wo beye second wife esa wo na ba mu nti me dia na me gitum so obeware me dia me gitum eti ono no so mewu ye no o maame ani ni nuam mienu e kan ho banya hini e beto akora ni din e no mu e be di week e wo ye ho no mu koye mi bisane se blessedu dia wo kan ye no se aname ameye no mi wo Ghana wo de sa ntimi de firi ono kora maako etifiri mani so se me ne na wo awia fine on hwe akora no mebo be ma esi eduhia wo na wa woda me pacho an no I was saying me wo ma mienu emema mienu no ana wo nti no wa ye desperate say be ma bia wo beba wa akwan mu bia no ne betena because ma wo mienu nti be ma bi ba wo se me gene sa na me ne tena na ma ko me pacho na nye sa na ma adwenye me de nam so titiru kura na asi edu ni ba ma bra bomu no Mali wo me ko jale mi jare pa na mi eja ho nti mi jare ena na ono so ni Ghana ni a na oka ne ho ebe me wo Mali ho etu ono ne ba obeto aduan na ohu me na obisa me se Ghana ni abaye de ufiri he na me so mi firi bekwai ena o se mi so mi firi bekwai oni enyina ya amansefo etu ho no no me yare me ko hospital na me fa for me friend na chese ye ne number ena me friend ma ko ene de nipa ye de mi gina ba bi kan e wo se me kan de oye ene de ho ne de o save me life pa me yare oni no de me call hospital me hospital bill nyina onu na tuaye
eti emasa nyama na oye me no eno ho na gina ma me benya odo ede ma na me de kope na asem a ama we nyina aba betumi sabre no a oyare ya obo awo e wo hospital ho ka no na wase ope ana na onyanse wo pe me pa cho no wase me pe be na me ngi ni ntum na me ngi ni ntum eti me yare enum ye yi me free hospital na oba ho no obehwe me no o to niam bre me enu su na gina ya e ma sa de no ekosiye enti wo ba ye Ghana wo be ye yie wo be hunu se owo yere anye bia na yere a confront wo se mate se yes mikunu empena no me ba cho me kra ne de me kasa me ne na koda na me boa me ne nye dededa won ono kra mra bi me ne ba ma ne nya issue e ma me nyam no 5 months ba ma ne se me konyi nyinsen no entu na me say no na se wo ma no professor was promotion no nam say na se ma nyima ma du 5 months no me ye de konyi nyinsen go pese hukumi ana eti nyinsen ne de miti mi nyimu esmene ne ko wo fon so sabe na me ni wonya no no su okuma ase ya ene na yele ti atonsu bokuru ha se etime me fa ka bai sa me mi akoye ko abepo kanti hospital ye ko duro na me ni obi wona me se da ne nipa no e ko ka se nyinse ne de 5 months de me ka se metimi pa ase na me di tro mi ntimi eti that time na ade asa e ma na yele ka se mi ntimi nkonya ehini a o ma me medafie na me se da bi mi ntimi ne me kora enkoda nti madam fu bi wo complex madam fu no na me kokoda ade chi na me sa ko onya ehini okay we be sa be ma no adekodi enti a wase na yere ngo enti wo wo ma no na wanyin say 5 months osiko yigu osede enti eno na me ne ne ko eno osese me de ho ma ko oba honom oba ye na okọ no me na mi sister say akua enipa na ba ha na okọ afre ne wese wakodu a ma ko me friend 3 days na on peke me ko o na yere nchan eti da aneboju ya na o peke ko no kwa mi sister na friend na mi sister e just edu wa ba ha sei e kwan so asem ye bisa we say nyame du wakodu a na ya frɛ wa wo mfa e no se a wone na yere ko baabi ela minister say na wone yere ko baabi e wasanka wo peke ko no kra na wo ka bibi e kire ye num de nti a wo yesa etimi wa frɛ me no me de bufu na say na wo ma frɛ wo sa wone yere ko baabi a eno ani say na wo mimi ko baabi na wo fa ko ne de esa na ene no e de abufuo ba no se an me hye ne so etie na me metin ko yin nsan ntu na wo ko kromo won so wo de wani tutu fom se eye no kre se wona na yire etena ye won ko ana no wo pa wunti ene wo hye da kan asem no ma ko me ba cho eye no kre yo yedi komo na se nka wo de hawo wo betumi ataware ya ne so ensa nya hwe wo se wo frɛ nyina hini ba ye no ade esa ye no wo kura no pokura ka se enkadafi ho mebua ba cho wo mo ma ba bia da wo se wo ntumi nya dan mi timi nkoda ho wo ntumi nkoda ho da bi wo ntumi nkoda ho esumi but the word na wo yisu ye no eno ane word amepe wo ka ne sen me ba cho me ka se mi timi ene ne nkoda ho wo ntumi ne hwan ene me kura ene nu enkoda ho eno ho na me hia wontumi ene wo kura no enkoda ho ba wo pawade ntoso ma ko se na nyinsan abawie metiase nyinsan abo ena be ma no so se wo ma no na onye wo ho ade eno so opene se wo be wo ama no na oye ho ade onu kura o se wede no wontumi nye because we din kan ware obi nti obeye ofie de enye za na oka wo so ujitu na chese why ready said ye tie bia no obeto awade so woto awade so wo wokora wo ho sabre yi a wonyanya wo ho ade mpo wontumi ene wokora na obeye ho ade ojene ho pastor ma anwene ho at time no because wonya kwaye ho ade wie no oka cho say na wo mie me ni sika me ko han dan de ama wo enti edan we no ye wo 2 rooms wa ha enti wokora de ni wo nso wo de ni untumi so se wo koto awade so susuru kratwen and bema wa de bia aka obetumi awade foforo so aka ho enti se ko ba se nka wo pene no ware wo ana ono a ware wo en wo ware ba ko aka ho a nka bepene mako eno de se mimi ni botomo ono anenam
eno oye na ade enti me ne that time no adwen na mandwe ankwa akiri enti mra mani ba me ho so no na wa resem no ma maso biem wani ba ho so owo yire nyina no still na oda so no nete that time ni nyina na oha dan ewo eyama me esere so na me ne me ba nete ewo sere so ho enti sabre na edi be 1 year na me kura ni so wo Ghana ha sei na be ma ni wo mali ho eti ohwa be 1 year na wa ba Ghana oba owo ne yere ho oma ho da bi owo ne yere ho santi echire na one ne yere no so benya akasa be no de enye me masem ntimi mfa me aha eti echire na one ne yere no benya akasa nti oba edan na one ha ye nti ma ko oba ma mi ntimi nkase edan no omamu bi ti one ne yere ni nya akasa no oba no abehye wo meme ho emu no de behye wo na me ba na di 3 years one wo ne yere ni nya akasa no but one ne yere nya akasa de no oba no oba me ho a onna me ho one ne yere neti no omuti bokuru eti ache yi no one ne yere nya me one ne yere starting na oba no ka me se mesrew eno de mfa me nko ho eti oba dan no han ye no ne han dan ma me ntima ko oba me ntimi nka nkire ne se soli free dining that time na me ba na di 3 years obeda ho no mo no me ni shia once na me start kwanye me ba second one ma ko okwa 7 years na me akasa de ma fam 7 years ni no kacha me de ne wa famu ma me hunu ma ko since that me wo me ba na otosu 2 na okwa 7 years 3 months me kwada nyame ase ne me sika na me de kwa sorry when you one city every 1.5 year na akura no kura wonim ne da na ni one city see ye nchenda ni ja akura no ofie no makosro pure water na maba benya bia mapanyini na ko school start time ni nyina so no wo mali ho wo be frɛ na mensu abom ne fo ko akura no onfa no anware foforo wo mali de enu da ma ko mintimi nchile ma nkoho eti akwasoa na me de kwato na adwuma panyin anim man ne wo Ghana ha oni de me ba panyin ne to no eti mi kwa na papa ne si dabi ade na esi edu ye no eye nsem hu nti man ne twa take it o ma mi skadi ko twa take it se me fa ne man ntoa no e wo mali ho e na me de nkura ne toa no ho nti me de nkura ne ko ye no sister bi o fe makuma eye esi edu no adafo pa no ye friend sister akua owo mali ho eti sister ni kunu ena gigina mu se enkura ni susa eti mama mfa nkura no emma no ena omo kan ya se me de memla na me ba obe ma ne nkura no ena ma ko misa de nkura no e baaye me baaye na nia ho abosome no abre yeska abosome no abre yeska ewo mu se enso ani de bet na ye be manage ni sa omo se na enso ani no abre ye 3 million a month eti na ya jenisa afa kura de etimi ko ya akodru 2 years na sa ne 3 million no na bi ma biem okay last born oni mo papa woni mo no na wo se be ma ne se wo ma no no onye ho ade patran enti wo wie ye no ka chen se be ma ma wo wie ye me ho ade de asem no ka he eno se woni Ghana ha no wen se ne wo ba o ma no ba enti so betumi aba be eno nye osi akwa woni Ghana enti that time ni woni ne yinya Israel ka chen se papa enya mimi nti ena wo beja waye foyere enti se wo ja wo yere ne nne china meso meko na dabi oba ne de se wogu na wade awie wo ba ne de day 1 ya be ma no wo free mali ba ya oba ne te se mekunu empenani a wonyem na ono no nya ye frun wo ba ema be ma no ehwan na wade ne gu ye let me tell you because na wade ne hihim wonwo ti ne hihim ti at the moment a wo be hunu so oba bi nyemma mekunu no oba ne heart break enti amunum ho one be ma ne te de but na wajai na komam no wajai enje papa enne didi mu a wo beka sanye minti na wade ne gu ye o but the root of our go no enne wodie no enkoda no oto wo mudin me ba swan wa ya dore na kasa ana digital bedinto ye the fa phone so panyin ni de oto ni din e second one de wan to ni din oto ni din wo henefa nya hini okay me yire te so be ma na ya dore eno kra no na me kra no wo mali ho nti ma ase
ena mi kunu ni nua be ma na ni nua ba ena ba be to akora ni din na che se be ma ekura no na enye se bia na yire kura ntimi ma mali ho na yire tumi ba mali ho ya che se bia bibi ni kura no na yire betumi abespend days on ni kunada ma ne ho ato no no asanya ba enti sabre yi amohwehwe na tira kwane ya yehu no basa ware foforo o produce the same thing no beka chen say me yire ngo enti won so wo ma me the last day kura no a modi wani hunu no kura ne de o mani hunu papa ya da ben 1.5 year ni say wo ma Ghana biem ana so otumi ban tentemu o ma Ghana biem ne phone number ye nim adan number wo de frey ni nyina wo fra enko na wakona busuafo say mo de no me hu no makobo o maame amane makobo o maame amane okay on first come akura 1.5 year ni one student see her kapre mako o friend no so amunya no what friend adafo na wo ko male ko si ne so ka sebra na obema na mane no wo se wo ho anase woni ho me ba cho ma friend na fufuo bebre ma bisa o mo bia se woni ho ena busuafo so mo ntene nka ma se me kwa yesa na ma me ne ka kire me o so won ntene nka aso we dia no ode se won to wo bayi nka pa de ma me pa cho ma ya asam foforo why na ya no de beti ase ba se ma me se mente me banka 1.5 year won to wo banka na won to na mo bia ya friend no what in the line be mighty your friend see do ahwe say de ebetimi atomu na fe ye ne no edi nkomo ahunu se de nti na obayi on hwe woni enkoda no ba say de montamu atia me wanya ba ma fofora woni ne tie ma ko me ba cho me ni obi anti me ne me ma ne nko anete ba wo ayi bi hye ho me ba cho obi anso titimu kakra ma obi anso entu onya bi awo pe hey ma ko friend wa friend was ma ko wen ka me suggest ayi bi a che mo de kam program no wan ka beboa e wa na me se papa ka say da mintie e ma na de wo mo asem ba no agya wo mo so mo ni wo bia no senka mo betimi di atodwa se be ma ono so na neji sa ma ne ho no wo mo frank wo mo nsu pebi nko mo nsu pebi e no kan na me so yo papa wa ka mateme de beka ho entina me bisa wo no ma ko se ya mituwe die afono me e de na afono wo awale sam anampna twen afono me ankasa because won sem wa wo keka dia nti se ma bi no ani dia ye dia di wo mo no ti se bibi wo mu ama me hunu mako mi hia be ma sesie ya me wo hoi wo fie sen mi pa 39 years ba cho ai won ware bi ma ma adwuru mu sesie yi die enti wo ye sex anka se nya se o mi hu na ye hia no 1.5 year ni 1.5 year ni woni bi me ne me ma ne kwa pa me ne me ma ne kwa na tie ma ko 1.5 year onu akro ya we se me ne ne ti wo no otimi gya me ho 1.5 year no o mai so na me ti wo esra so me na fofo a me no omutifi obi tie mi kura na o ye dance ni wom ewu ma enwu ye bet na ho adwi se na minim se me ne be ma na tie ewo mu onya me ho ade mpra twen obama kohoma onka se empra twen ye dia ba wieye eti awasese na etie bia no metina na me twen no eti se ya mahu enti na ma akoma tena twen abesi 1.5 year ni obi a wonya ho ade ai ma wa shoka wan ka be twen 30 years ka be nyina yese metu sala adada so te wo twen be ma no wonya ho ade po nti se wo twen no se de me ntwen no be me na me ma ko mi pacho me nyini bi genti adada ma enyeye genti adada me pacho ai enyeye nkura ne papa ma enyeye se de mi hia ne se ewiase ayedin onsom ne yen hwe nkura no obebu nkotodwe wo ye clutch ni ma de ni titutu so ensi na wo fa che me mehu de ba ye bonsam na wo settle ma ensi biem ni wakoma eden ensi biem ni do afri wo mu ate kokora kakra yimpo kitikiti kura nka ma ko kakra ya wode aye wo mpo ma odi ma famo 7 years na ebe so hu no wa send us ka 1.5 year 1.5 year ni sike twa to send no 1.5 year ni na 50 cedis e buy
49 eno kra na me to na me hu say message aba me phone so eti me hwa na na me dem ga so obi ansa ni miska na why na ansa ni miska eti me hwa na ye efi ono no wallet so na aba which is a scan na that say 50 cedis eti o push ye na about 49 ni sika 1.5 year ni aba no first born anya face 9 years within the same Kevin Esiedu and a second one Angela Esiedu omo nyina akọ school me pa chan adwuma ben na ye me ba so obi na ma minya ado aton e we race course race course ba chan okay ya hwehwe be men o ma me kura se wo hu no ne obeye woni na we ohu no ne busuafo se wo mo ntene nka hwan na nim akwantuo mu nsem ye kura ye yam hyehye yen akotuo chese hwan na nim enti mesra mo momwa yen ebia na wahunu no enti wo de bra Facebook live mame bra YouTube live mame na mame form we nyina wo so mfa nware biem ma adwunu mu biem sari mame hwa de ayi na wo me wo de atwa akonya no kwa akiri kakra na wo de ne ente se bet na wa de akwa asama ado de na wo sanye o na wo wo yes ade a wabo atiri mu de na wo twa ho kakra na me hwa de we nyina wo de tena ho na wo like seriously me pa chaw en mema ne yomu nyina na tesa yentumi ma wo fa tuntum se yio ne ne ma nyina we tena ho ma ne waste you are wasting it abro bi de ba ya na de pa you are wasting it be ma bi na show wo nye mema ne nyina na tesa ti phone to form now ma phone to form Onkwa sorry. Pastor me kwa sorry. Okwa sorry. Pastor me kwa praise be. E we stress so pen. E we stress so. Okay. Enti no momwa yen be ma no yenim o ma me ntenenka. Abusua obia ntenenka. Enkoda ye omo misi omo papa. Omo bisa. Na so omo ntu omo papa nka. Papa nsu ni tirimu adin. Otimi send 49 cedis. So ohunu. Enti no anu aye de me pa cha wonie. One year na to so no yen ka se wakɔwiade yen ka se wakɔdi bɔne but abusuafo say wo mo hu no o mo ntenenka ɔno ane mame nimpɔn so wo mo ntenenka o mo hu no enti yesre ye yem hyehye yen bra Facebook live bra YouTube live wo hwe bi wo Mali wo hwe bi wo Iraq wo hwe bi wo South Arabia wo hwe bi wo Uganda wo hwe bi wo Sudan wo hwe bi chesa Ghana for de Kurobiem Kurdistan Kurobiem yetime koso Kurobiem wa Israel Bebiem wa bekwa wo hunu Ghana Jerusalem Sodom and Gomorrah Ghana for ewo ho ampo mo de amosre Ghana for Sodom and Gomorrah wate wo mo ye adwuma enti Mr. Siedu enfoni ni ene ye de atoso no mo aye na chese ye hu no ti se wahu na bona beti ka chense papa wabusuafo yem hyehye wo mo enti fra wo mo kakra na mu wo mu hunu wo kira kwan enti bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM TikTok and also betimi ahwe bi ho na watumi aboa ameya hwehwe Mr. Frederick Esiedu na ye ne no edi nkomo na wokura wunim na kira kwan betimi so akobisa no se bia wono so tenenka na me ba cho se ono so o mali ho enti wo dia bra Facebook live obia mra so bi obia wo dia behwenanim se wo tie radio kra wo dia behwenanim ebia no wote won potamo na wonim ebia no yare mpo da baabi na obia ehu na busua kira kwan ti momra very nice man very noble man na yehu baabi ya Mr. Siedu wo nya yehu de be ye grofa ye mojadro ya wonu ebetumi am waditie wo beda ye pa wo nan ne won se ye titiriti nyina ebefri ho wo beda ho efri yade ensem wo ba won fichi kromo enye wo nya grofa mojadro bibia besisi so unyini mu nyefe o manyini mu nyefe be ma ne nyini mu nyefe misro be ma nom oba nom obia no nom grofa na ye de koko na ye eba pomeden pa wo benya bi misi e ba kwale na keba Asam room smart ebo buase Fred Mens apidan pure leaf chemical ni eba shobiemo grow fine enye na Fred doctor e was 0244
596532 0244 596532 na wama wonsa aka grow fine mojadro papa yi ebi mepa cha bomodian na ebraso wo hwe no na wo share no ne kodi afoforo ho se enipa ewo Facebook no yenya wo bia obi etumi share ba ko bi ma ye ne a na nka mo de wode ma no so share ya yɛbɛkɔ yɛnim saa pɛpɛpɛ na YouTube nso saa yɛnuanom TikTok fo nso moyɛ yɛ saa ɛbɛboa yɛ paa na sɛ yɛtwa Facebook fo pruse paa ɛsiane sɛ ɔmo boa yɛn ɔmo ma yɛkɔ paa nyame nhyira mo paa OPK hands free ma wo nsa ɛnka OPK hands free no na ɛntumi ɛmoa yɛ ɛkyɛ sɛ wode hyɛ waso mu a wote wo kasa wote bibia kama nyɛ nkɔmmɔ bia na wɔso obi te bie ɛnti you see OPK hands free OPK charger a charging tentem a multi charger port a 3-in-1 a strong and cables near very quality reliable and affordable na mamusanka OPK hands free and afi OPK charger shasa ya tro OPK no egu ho ya ebeye pa opebi etu ato ho afre 0242 497133 0242 497133 now Chunkra efamano ebia no wohwe ye na fe yemfa second story ento aso agree yes we ayani bresem yani abre wo se obi manso bibie to me sister bi bia ye kubi de she ayi fridge ye sie bia ni mu no so won tenenka ya yenti wo monka yehu wo eno na ama ye ni abri oba enye bibia na ni abri hu o hia be ma wone na wo efri se wonte ne nka afeni fanie ehu woni ne wo mma na wonte ne nka wadanfo kura wonte ne nka ya na owo bi ma nso a ehu na enkanka ne oba a wono be ma da ne so no ne na wo mienu enti eya na wadwene mu yehu na ase bibia si ede na aba efri se oba yi si na omane no na wo hwe no enti wono woni hawo ho na mom 1.5 year nie ontene nka woni miesie eti yesremo baby amu wo bia mu aye me pa so fa to somaye ye hu fato somaye ne ni abre na ye ni abre ahomote ama obi manso mesre ne yire kura akọ ho a ye hu ne yire no ye nte ne yire nka eti ba da ye hu nse bibia to na bibi nto no ebusuo so se wo mo ntene nka se busuo te ne nka kra anke ye ni problem oni ne yire kra nya akasa ben bi kra omo tie so onu nti no ba no wo male dabi oba no so no ko hoda no ye nadwuma e bi kra wo ye nadwuma onti ono so onfa be ma ne ho ebetumi abasa because e ma de ye hu nse se wo ye sa de we ya yeso ye bi na ne bu afu ye bi me no nyina na ebre na wo mehunu an se mu a waba no waba ba wo ba ko wo sa de na be kire me enya me ya ebe ya enti ano no eho nyina no bibi papa bi wo mu a mayi mani mimfi enti yesra mo ye hwehwe mani enti mo ayen panyini pa kama pa very noble man mo ayen na ye ntimi entene nka ma odo de na du be na odo yera ya na ahomete o he ma me se wo si ka se ya otimo se chesenka sabi Akoma na yesani na nka ne ko manaji ene ohu na ade anim de bia nti okay ba we se de kura na minim ye nti abusuafo so se mo de hye Akoma bi na mo ntene nka nya ya se mo mpe mu ya mpe ho me de asa chire ma dwen kakra ho se abusuan so mo ntene nka 1.5 year no ebia na obi ba ha se sa ese obi etu kwan okodu ya na na wafa friend se de ye ofa ase ne ye ntia ase ntia be ya fa ne nsa na bra na pe oba bitina ntia bi mo mutumi na santia bi abusuafo na o mo de hye no aye nhyehyere bi na ababa yi bra o mo yewu ene sa nso aye sere se atiefo be ya adom ye mbra ya oda scroll picture ne mra down kakra ba nipa wo kan de baby a wo ka se wonimu no de se wonimu no se wote ho ana se wonimu no se first no wote ho ma ye hunu wa say I Maa Akos I know him from New Adubiase now na che se ana o shani wa Adubiase sabre okay ma obi a na che se owo ho ebi ana oninim New Adubiase
ebetuma basa ma ye ka mali ni ma obi a wa firi okura ba Ghana e se ba bi o gidi se o se ba e yesre se obi o se ba eno pentina ye person atiefo ni ahwefo all over ehu no na se bi obi nim no bi a wa ba ho store okura beto malt bi ni biscuit bi akwa repen na wonim fie o ta firi mu beto a sister bomodia na frɛ numbers na egu screen aseno se wonim no kwan bia so na se sie obetumi amaye evidence aha no wote na se ha no wa ebia na bra wo so wa wutie yen Obama me wa ha Obama me wa ha bomoden ase obama na to onka se oye ohwe ohun onte wonka na se bi o se wa adwempampo ma onte na ohwe wo ti wadawro ma onte wonka keke na wo hu se ampa me bayi papa da so ye den etiase ti wadawro ma se wo hye ba bia ma ye nte wonka na abusuan so mode na de ye kire ma adwene pa ma ye bia ye be abusuafo no ma di nkomo na ahwede nti a wo mo nte wo mo de hye nka 1.5 year omo nkan so for omo nim ba bia wo yeah me be jidi sa omo nim ba bia wo sabusuan ka so omo nim ba bia wo mbo omo nim ba bia wo ba ye se omba ka kire sister say ni say wo ha anase wo ba sa sam kola ko sa ko no nti ya ma hu na say say wa no go 1.5 years ni ano de enti bra panyin ya besra wo wo hwe ye wo te yenka wo line ko la so fa na wo mfa ya besra wo ya wadawro ma nkosua na okoto ye no ehwene nkokwa no wo manyini yesre wa abra ba cheche wa de na fa wo mkogu ba bia e se odu omugu e mistake na aba atopande ye na ma ye toto na okrosu woni ba obayi so ni ba wo ma so wudwane ye besre obema na ye besre ye se ye no ma me no nya na ehwe wo bo ma me so wo hu ba bia wo se no kura de ama me ye besro asemo de so bata pa wo baba kama say ya wo kama say afi ba ko ne fa wonte ne nka se no ma ne kura no a na afi ba fa ma ya so wo se bibiasi me abra na ka so na ka o me sure so onyera bra na onyera sabe wadi bibiasi for esra mo hwe akodi fufu akoda e fa ma ye ne ehu akonyera wako sabe akodi fufu ada onyera o ma yente nka o ma yente nka pa wadawro ma all right ana mami afa Akoma achede no nto aso yeah na you ya for second story ma ye wase etiefo anu a ye nua ba osa eba oh the way ma ye be kana mo asema chire na ehimela nyi ye ne videos no ready na ma ye sre etiefo afia no wahia bia na sede omunim no dada no ye fi dada mu na de ye dwuma de ye dia no bia nim sese Maa Akos na badwa fortena se ayo odonko ne je nko a ne senti ye fifi dada mu ni ya de abedu bebia ye abedu mfi hye bebre afi bia ye boy homodin se ye beboa enyankan akunafo onwisia ene sebi wona edidem ama wonso onsa akon no bi o wa sebi o wote hwi mu be de wakote mota ya wokote bi bra wo de ya hyehyɛ scarf ama na ogina so na wo pagya mota de ko onso ogina carpenter dan so na wanya bi ama wo yere no ma ono de sebi o ehwi la wote wo ye den sore so wa wakɔ hyɛ dan so akɔ na afi so wo na sese ye sere ho mu akakra na wo de kakra de beba be kan de no ho no yetumi e de ama saafo no mo so ani etimi agye se ye emo anwa ano biscuit no ano ne drinks bia so for come beef seni na ka na no ebi ho be togwe mo yanka tie nyina ni ai plako beef no obi wa mot ko no bida eno na me kan wa say ye mu bi wonam na kondo na da kondo motor won ska ono je se obidumfo bi na do anya sa afu nya baako na onya binum da ente se wutimi top malt betem ba ko se kura one can e de massive moprofu bi na wonnom no ye ewa awurade shira pa na e ba wo so kire ko no ye bebobo adanse omo a omo ye adoye adanse a wo mu adie afa adoye ho ne sent ni ye kaya tiemfo se o de ba fa bibisi woni so se first bail ya makota me de ko Maa Akoma mu nsem fo se Akoma achade mo mfa nchema nkofo no munya dade nche sa first bail ya and the first bail na be I think 3,500 4,000 ya de what me time first bail ba ko de aba say half bail kura ma ye betwa
ama obia ba be yibi e de akwakohye na nhira wom no e be ya ode ntifa bibisi woni so say awurade sentoma yi amede koi se me haw mama ne yifiri me so ana adanse a me pese me di na afie awurade ma meni adanse na meni se akoma mu nsem akoma akyade de ye nya aka se ye ne o metese adanse nko a obi oni milite kwaku bia eni milite kwaku ne o nyame na nti ye ka na ye se nyame nso ye enti bebi a wo bia free china ko be start abo adanse o mo a ene aye bi pen adoye o ma ye adanse pie ma ba no obehu se sa ampa e wo nsunsuanso kese pe ye nhira enti bebi a wo bia se wo anwa o emo entoma duku empaboa pano nkosia empaboa obidiye no ho ye chese bibia spaghetti indomie sardine die wo benya tinapa eno na efoni sardine na tinapa nko tetene e wo tinapa gesia no okay na makura abaji ne tinapa ne tinapa no na makra no na gesia ebrafo no mo last year die no mo soso ne ma no obi mo emo na na chewe no we na no mo de ko no emo ma won say last year akoma golden ladies na dey emo man joyce akoma yes toma na ba ya ye chede ka so den toma ene mo aduku ene ado ene mo na wo ya ebi na mo say wo mo e ba ye nya wo mo chede ebi de ya mo ne anwa ne sem ebi de mo ne ntoma ebi chese ebi kwanya mo se nya ntoma sa ebi nya ntoma ebi nya ni nyina ene duku maako afia so wan na wo de sere ye so nanum enu de hia no wan nyame hu mobo afini munina nyame abo no ma ho ban bibia nto won sika bebrebe amanfo ohwi sika e wo hospitals ahodo nyame hu mobo afia so wan na wo de sere ye no ye frao wo hemfa fa wo mo kakra bra fa wanwa kakra bra bibia obia na aya me wanwa obia nko sa akwa obia na ye kana na mami we isire no enye isira mami we isire mami ya sire a be den na obodo yi sa crutch se free na moto akoye adwuma akwakosoa ne ma na wo soa no akwakoye adwuma se na odi abahwe ya ma me first ana ne ba ko di asana ya sister managers ana one o mu di asana ma me o te hwi mu yo she lazy fitai chese ya da no mu ko no mo ni ade na ye tiefo ene ya hwefo ana ye sa emu aye din si onhira kwan ebi emu aye din adoye bi a wo beye no enu na ebebie ekoso yi edie kwan yes ebre mu odin mu na nyame hira ne ba bre mu odin mu na nipa hwe beyond bre mu odin na ene nyame hira ne ma ana Ghana nyira ntie se aha na dance ye wo oh yes platform we so na dance just wo nyam fa wo benya dance ye di wo benya dance ye di edi fashion utribu se afidi wo beye no awurade ba ma ho dance di wore nyum foforo so be hye wa no enti abrochirefo no yesremu yesususu mostly yes enti modia sika o de ba ye beje se won so woti asko no ne important mo ha na pesa o de ye wo kumasi asko mo ye ne mo ne di hwe ni mu kumase askwa ye ne mo no ne ye opposite nti se won so wutwam na eyeska wo betumi afa office na wo de aba na atwodi kama na ya twere wudi sika wo de ba ye ne ya ye ne sa pepepe we say ye ne mu ho ye office wo no kwani mu ho wo mo kwa bonten nti nipa ebi egu anyina dese na ntumi enyanya 1 year dabi but mo bua ye ema ye tumi eye ma ne ye this time round ye say switch yesu frɛ wo yesu frɛ wo sɛ baabia wo bia no bra bɛka ye ho na ye fa sere ye afia so fa wo de bra sɛ ye sika sɛ ye mo sɛ ye ntoma sɛ ye mo sɛ ye ntade biscuit pan no nkohia washing powders ya ka se pampers no mo just ade bia ti roll no mo ne ade nyame adom fetes bamboo aba monko to na mo famra
na ye fa mo ma na ye nua ba o sa de no ye nua ba akosua o sa se obi person ode ne ma ne bi ba na dɔɔso yenkofa na sa yemra emetwen free wo store ho na wo fie ho emra na dia bomodia na efre 0599 814 926 0599 814 926 and now 0245 30 14 62 0245 30 14 62 wo frɛ ya ne ababi ane ma no wo ye bebo manager amane ye de car company car ye de company car be ba be sisa ni nyina na ye de abadwumam fa won to mabra fa wo mo bra fa wanwa bra fa wo tomato no bra fa wo sika no fa bra fa wo bibia fa bra na ye ntumi emfa emoa ye nuanom a wo mo so ehiamboa ma no ye hwe ye nuam yes sister wo sad no eni sa wo krom on say fifi no no way forward krom no way forward krom no way forward o ma be dress krom o ma be dress kwa papa mo o fi wa mo ba akoma mu sa anya de ketwa ma na nuoma o de ba mpamwa ene ntade ene ade chese na enwanwa yo mo twiba ne so mo twiba yes asa o mse bi ho yes asa o se bi ho nti ne mfa o de ma ya na o ya che na me ma me ba ko ma hana e Amsterdam o so for afi de me de ya bad den ma hana minim se sa be route o Amsterdam me hwe nim se o be ma mebe e de aba e o Akoma FM na shamo pa ti eguso a ye je mo famra na ye famoa mo brofo en kai board yakabia e wo se ye de esomo so no mrepemo no ye de best so na bibia aye kama. Okay, Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie no ho enu ti Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, Sweden and one yade wallpapers ni na yade efria yade abegumu enu ti bomodia wallpaper papa colors ne designs no ejina mu dia hye ne so se nye babia e na ubenya no se Alaska Star Enterprise na kache e na ubenya sa original wallpapers no enyina ye wokuma se adum Mrs. Anoche Plaza or Ben Prudential Plaza wo edum frɛ Alaska wo 055 411 4878 055 411 4878 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie no ho nemom no enawia Dr. Mafo na efra wo no Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo na wo pɛ awo bot se de adwunso abo akokɔ na fifra abo denchem ya wode ne de hyensu ase yi a ema wabemu mo ema wo reho eni da so enya sign bra Dr. Mafo Fertility Herbal Center na dia yi osi akwan ema nyinsan ne ma no obeye firi ho ema won so wanya koda wo fie manesu amefie so atumi aye da keka wo ne ma bom amefie aye nikapa Dr. Mafo Fertility Herbal Center was say wo ba no ontumi enante akoda no entumi enante waye bia ne so onante ebisi kwato no twene nsuo ba den akoda ne ntie se wontumi nya adwuma Dr. Mafo Fertility Herbal Center say emu abamu mu fa wo ba ne bra na sede tie bia no wo ba no ebenante esreso atonsu esreso atie bisa ba se wona Dr. Mafo ewo Oben Presby School no Dr. Mafo number ni wo ba entumi enante Dr. Yebida am ye ne ehunu tina mani abra me de ne ho adanse esa no obema abana nante awo obemu awo fra 0244 41 1099 0244 41 1099 0244 41 1099 oba me mo hawie mame mente won kakra na me pacho twa kwanya no bra ni mo kakra wodin pacho fra me majua fi he na ba ye pacho me fra raga sobolo anwunaga sobolo jo awie majua ye tie o pacho mbaya enye bone pacho mene be me bi awo me ba firstborn no na mene ne kotena wo mukrom eduaden be ma no onye mehwe ne bushafo nsonso na ne yanti bi wo fie ho oha me saa ti ma omo anadwu suom na ompa me free boy ne nchen ti ma me frɛ me ka che ma me say boy ne yanti apamenti no me ko ne yekurom na o se wate me nko yekurom ti anadwu no na me koda me kuna danfo enchen na
me so antale chinye no na boy na be fa me na me kofo ka na me ko ye kulum ti me ko na ma me nni ho na me nwa na e wo ho no mo ti me ko ta na nchanyi nsan ni mu na me wo ye a osani miska 10 cd 15 cd ba tan ya osani miska se na me di mamba no so nya bi atoduane edi me de ho sa ma me nua na obitumi frɛ no sɛ bla sɛ no bani gani ska no fato na ma obani ndie wo ka wo se wate ade be chi on sende me ba ne ko ti sika akora mpa ya asɛm ansa na wo sende me de ho sɛ fe na me ko atetim na me frɛ ma me sɛ me ba no ho we ko apim lete na wo se wate me mbla ti ma me e wo na me ko no na me ne no ko ye kokko dwuma kan me hwɛ me ba no ya 8 months me frɛ boy na enko me frɛ na enko na me denza me frɛ kudwa enko na me sɛ denza me frɛ kudwa ni din enoma ne nko eche ma me frɛ na ekoye osa okoye bi na ne fon koye la wo hono na me na koye na fon koye la ye de na utumi nya me number sisi no say ope obi ho na me si yo mate ti mo wonum ka che ma ase ma boy ne bi o ha dan no pese be de o ma ba wonti no me kokuma ase na me frɛ papa na me ka che da me ba wo kuma ase o no papa si yo watan ba no kuma ase me so de me yakola bone ba papa na wo nja me kokura ase dan yamba oje me ti mi free ma me wana mba ma pa oncho kuma zanraga na me se me kohwe se boy na yede aha dan ya ma me ko ya oni oba na ete wo dan na me nti woni krumo na busafo no pam me no e hwa no ne omote ti me ko ye no e ma fo na me mbe fie me ba me frɛ okujo se na kwani sika nto duane ndi ma adwa me sende on sende ma adwa me sende won se papa ya na hwe me be ma me sa ti da ko mo hwa no na me frɛ se kujo se ni miska ma oni ga ni di matem ade masin na edi matem asere say mimi unye nyan masika nkan mimi yo ba go fa mi bi edi mi keke na beto mu na akola ba ye o ya dan o fa mi bi edi keke na akola beto mu nti mimi de e ba ne poda nya ne de o fa ya dan edi mi bi keke sana ko ka mi sun papa ma so o fa mi edi mi bi keke na nyin se beto mu na mi su mate mi da ase na ne wodi bato bom na ne wo di mpredo do say ma minimpo me ka je say ne tena che o menene tena ye no wan ye mu na me fa ye funu no enti we ni ba ko pe da bi ba wodi bebre da ono tue nso no won pese ono be da once o dwawe ko pese ono woda timi da me ka je say me de ma home na me wo no me pesa anoma no timi de woni me da once me pa twa no ano no ba mi ni sa home wo sa anoma ni mu anoma ben se be ma ni oba da no no mi sa ahom no ti wo ya me sem pa cho me de mi nya hom ti wo de once mpo me okay aden ko pen dodo se o person kon de bia ono be si ma adwa me de me petrol na me se kujo me de wa so pa de yan o so de o petrol na me se kujo me de o be pa wono sa na o ka kire wo o so de o petrol pa nti na mba no hu na me se nde wo de me de mba kro no mo afu me de me pa cho me nya me sa de no ti me de me ne nduma na me de me free ni hono mo e ko me papa hono mo timba pa o she mi dwa be ma be sa me ti wono mfi me ba na papa na hwe me ba timba pa she mi akokọ na mo ani ne guy name mo de sen e fe no bronsam ani o munya nwure nkom frɛ na apetwe yem kwai iti araga jansen hono me ko na me ye nti 8 months na me say da bi boy yes o ya chem nyansa na me da kwa ne kwa koma no ina maami bi hu no ka say maami me fa akwa ne nkoma boy na boy o no gina we ya da kwa koma ni wa ne ti bi atesen wo se kudwo so opede yan ono so opetwe ti na me say me de ma hu mi ntumi sa wodi mpredo do se da koro minim de na opeso odidi he na ya na wata like oba ho sensen bia da korokoro be da wo na koda no a ya wo ba na menene ti da kum so ono ka edita bia ko pese sanka wankwa adwuma on the whole day ni nyina no ono woda ba me so me ka chene se da bi menyem mintumi sa enuoma no menyem mintumi sa enuoma no ti mintumi sa de no wasa still bi na me ko dwale kura wie se den kujo pese one me da force so ne me da me ba aya kuma 87.9 FM mu aye den emu aye duru ememi be pade no Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and ye can for one de ama one Grace Gift se bo modia na bra prostate cancer and as a prostate enlargement awo and awo pe why ye mre e won pem I fibroid and ye stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and D typhoid fever malaria na se ulcer me pa cho tutumrika manamoto nebra Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services honest ni edru jebia no ho nti
wo ba said ye tie bia no yade no eye betutu ase pa e wo Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Kumasi Ohim School Junction ho Ohim ama from Barakasi Road and crying New Achimota Petroleum Bangalo ho and wo on Family Life International School Shanimo for 0543 320030 Grace Gift number no 0543 320030 comfort. What say? My man, your friend say. Feni kujo. Kujo. What's what person why day? A person di o name da every day. O person di me jali we ko person name da. Che say me fa so lokra bampo a ba me ka je ne say me dey me pa ne cho da bi. Wa kwaji anointing aba. Ma kwaji anointing aba na me ka yen say da bi. Ti eduade nkromu hono mo no. Oni mi enu otu ni me konse ne nyonko ba be ma no ne ko. Se di enti. Ade ma ko peke ne ge ko. And wo bu me 7 months bu me she gatem. Me ko tele bushafo nche we eduaden. Omo pam me na fe me da obi nche we eduade ko mo. Ho ho amaka obi close na me da obi nche e wo kro mo hono mo. Na me ma me ka che me say me firi wonye den embesi anaju suo ma na ne se wa ba ko fe no ekuye wusu ya one ne so ba ko bi mrefi ne din omo pam ya na dwuso nko da boy na damfo nchen ade chi na me fa aka ko ye kulum na se wo be me kudwo ba be se wo pe no na comfort wo ka che wo se wo pe de en ka tem so pe twe okay wo na wo so wo mpe me mpe sa enti ade no wan kan che se bra en ye sa de me ntumi na wo so ti ase what ti ase ma na me nim se e bia me mpe no ni obesesa e wo ho wo be sesa de enti because me catch and say sa anyoma we no yes oga afa ma oga afa die na ma na ko fa different got me fire le de ba nti se me na ma fa ma wa me cho se ne me ja okula na obetumi no oba tena betumi da to obo ama no wo no be ma no kudwa di fie say kudo ma minim e baba obe 26 27 mu ho yeah to wanyini na ono no be pa wo no wa catch us media comfort ade no me po me pe minine ja okula ohum ya ma adwo do wale kwase de mediu hey me wale kwase de obedi metwe na me se oboa me wokunu no me de menye samba ni bio na nya no so to ho to ho se ho anya ho bon en wo so ware kro be sa dey obedi metimi de mba ne ko no wo se obo mba ne se ma adwo makoda kujo ho me de ne kwa adwo ma me ndi ba ko me se kujo en kasa asam ne nchele me obedi ni no ko je me se agbon na fe de obedi mi so me ni obi nete akunu wi ni be me se mi kunu wi ni be ma no no na me pe se wo nya wi na wo ja me na wo kan sam kire me no ba isa me nya de oya wi ni to na me de ma na pa wi nwumle we di odo be ma na no pa so no oya wi ni so no so onya wi ni to no nim nyansa chen wi ni no na de no wa fa ma kudwa no pa wi nwumle wi ni di odo ma na utumi di ma wi no ndi ma to se masika nkan yo na wo de wa wu nchi wi no wo se masika nkan ya mu ni no difference be na wo mu ye pe na ono no open ne da bia sa no san pesticides ana so de obeya mani bia wo pe wo pesticides kudo pesticides opesa wo da table so opesa wo da mpa so che say opesa wo da for opesa wo gina ho pesticides bia bi opesa edwaye kula no kudo pesa wo de man edwaye bra menyem no me ka je say me de menyem me pesa me ba no ba na efia ne ho beble sa me ka se me ba no me pese ba no nwa efi me blesa efi me be enyema akola nti me de sa edwaye ne de me pa ne cho me nye store kujo be ye obeto wa edwaye bedi obeche me edwaye bedi ma table so wa ya ma na ya me yenti me kan nsampa me se table so won susu ahye wani ma me se table so nyina table so so de ka kona owo be do aduade won ba be ma wo hono mo me hu akwa ne me penasem minim asem a boy ne ka kire akwa ne maame akwa na me ka yese me mpe ne ba na sa ne ba ne be diska na me pa ma akwa ne me se me maame ya me hu efa na me ba wo me die nti adinta me beta wo die no e wo se boy ne me konto kwase me ta ne ba no papa bibi na wo aduade ne pa boy ne kire se menyem so nya de won nyine na me de akwa me penasem so bo nchinchine twan daabi nese wa pam me kura no boy ne ntumi anka de se maadwoa sempo ebia na table so ne akwanya mu me need them there me mas ba na akwanya ni dem wo ni na odrop bi na esi ho no mo odrop short one na esi won na ne papa na wo ho no mo to ono no wa mfa na mpa de man wo mpa no so ana se odrop na se butu o ma no en na kujo no pe still na no ko so nya obedi me onya obedi se bia gutumi kuntunu ho yie ma no me de o ka che me se me de me twen ne de bia kujo ka sa se mo am ka che ne se isi an se e oda we di matem ti isi ade menya no ye wi ni no ona me de be ma no sa
Hey, kujo. What wo ho. Asa ba be pedi. Dia na fe na ata, di matema. Wenya ba foforo. To wo ho. Ai. But still eye ne. I still end up so sa ba. Ba me kan say dabi. Was it dia na ende? Me twa ne ya ne de. Sa. Ada wo didi ntof. Na me pa jo dabi. Eye natural. Mpacha. Natural. Ada kujo nko na aka kire wo say ho ye nda. Oh, ma me fa be ma bia. O ka sa asem ne kire me. Oh. And yeah, natural to comfort. Mami. Okay, then do ba no ba beka. Ate. Ba no wa ba beka. Okay. Enti oya your son ye ma no ene ma woni ni jai. Na bi mini ne njai. Me na me se me no, me ne be wo me ba ni nyina. Ti me wo ho no ma bi mini nyina no amu ye metumi pe nkrakra. Me pe mo ne nkrakra. Ti me no awie ne nyina edi ye. Me wa bonto one of boy be frɛ say nese wa ba ku bi aba say yemi yenyom freedom o ono so da na na de na me say na kujo yemi yenyom free ono na me be ni yenyom fa wo se ma mi yenyom nyini egu abonta da de ma me ka se me nsu ana me boche se ma me ewuo mi su ya na de ge boy ho be fa me kwatena ne ho na me ti what wa nyumre no na me sa ba ho no mu no me ko pa kujo ne sanya da age aboa me na mpake me nyoma ni nyina kosi obi gate ano ade chenye no mekwada ono akudwena da fu be man chen ade chenye no na kudwena benwane me kwafo chocho no ja me kan 20 cd me fanfa kan na kudwo ma wo sen 20 cd enti sa style bebrebe we nyina so wo sen sika oye de adwuma oye ochika ono ka janje ochika machai da table so kunturu ho edwaye kitchen so kan kitchen kan we ni nyina no mo sika oh na kujo mami sika na menyem ne ba ntimi okocha me say ne ba ntin na o mami sika na okwa mami sika ba ebu onu so ko shema sika mba tiga ebu yo fun ma mbi onu be ba meduane edia tutama kujo no ere ebeba ma kujo no esa ko djuma no so na oba sika no no de esie ne fire ase o ma wuhu mema no a wo mo pa yi sa no so seconds memo kujo to say uza be ka seconds ya kujo no onye seconds kujo no de rabi kujo no ye mistake a anapatu anwumre na ne ho kra mbaaye kujo no kujo anapatu anwumre na ne ho kra mbaaye onu numu nduro kujo no onu nduro nti anapatu anwumre kra po ye mistake na ho mbaaye sanete na ne ho ma dabi nti ofo oba bia me so obeko ba me die enti wonu wa na ma ne ho nsane ne da ne wo ba se wo ye mistake na se wo ye ho style bia ne ho emba atwanwumre ba se wo ye se mempe be so bo se isi ana ne ho ayede aba wo ye se wo mpe me de sa ma bre me so nyo bia me se kudwo ma bre me mpe sa me de ma bre mo se ne ho aba na se wo ye nu se wo ji wanyim a ende wo bua wonu hu ne se ne wo ye wo pa ende wo bua na eno no ono yema ko oyi film na ho to wa na kwasa ene oye otu film anaka sana kudwo ne otie aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno wa ene waso eguso a wutie no na owo bibia wo like ebi ono ba beda wo hu se wonom eduro bi wo shape Peters bi o say on sisi ya ne ya on ne ho na me na say kudwo wo nka nukuro eduro a wo nu me eduro na wo nu so adwa da bi no wanom na me simi de mitim fa eno ye bro no beda na say ye na eduro sheda no eduro a wonom eduro a wonom ti da bia no ohun wa na che say wo se ne ho ye de esori na me pese me ho say ekwan be na ofa so wo misa no ma no mo style bia se bia o pese oye no person who be sane ntemu a wo bibi oye na misa se kudwo dinti o tumi ka che me se ma adwa me hu wa me no nda krampra me hu wa o se me no ye de eda dinti o se de no hu wo ho o so hu me hu a twice bo se ne kwa do me at once o tumi ka che ne se me anga se me jina he ya akona me hu nya akono bi asa na de nti na wo be hu me a obedi me sa because me oba me se da nyini bi aso sa na wona be ba be na e wo ma ono so dabi no so dabi no Facebook live no so dabi o dia branda be hwe no se oye bad ya ka kire me so oye bad like utuntum trom kama sa no ada na obu hu abonfia
Very beautiful lady. Bra Facebook Live Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM. Said ye na wusi ka say bia wobetumi afaya from anopadi akosi enwumre kra no na ne hu sa na ewo no waye obi sada. Oh ma waye me bi da ya madwa me ho kra mba. Na me say no die na si ye. Na me say kujo. Woni mada to yi hu mba ya adai wodi anyabote wodi eji. Wodi etu kra na waye de woni me asada. Woda waye che o madwa me no asana na one woda. Me say kujo. Ana wo yesa wo ye be ma nko se woni oba da bebre say ya wo kwampo wo ye week in time. And you say we hu say wo dwale yu na say wo hu gu ho. And si ya obedi wo twa mo si ya kujo. Woye mema no a eno ani suru. Anase bi obemiemi a wonofo kakra obaye kakra nsa o so mu kakra na ono wada nsa no ono wada ba me so be ma woni me da me pekis me adai me pesa woni me da na me free ho me pesa ni o ma ma da bi ba me pesa ni o ma no me adai woni feelings me wo bi pa wo feelings ti woni be ma da ye free bibi woni mo orgasm ya dey I don't know meaning woni orgasm pachai orgasm woni ma de kro pachadabi pachadabi woni ma de kro pachadabi okay woni be ma da e ma wo ho esa ne oda o me pachai ene wo watenka ba ma entwa so sa because me na first am so no na me ye me ho se be ma kankra na me cheke nyome bi now you tomboy na me cheke nyome bi ntama minni sa nyoma ni eyi sa ewo musa na eyi radio from we na ade tomboy sorry kakra ma me hwade bra Facebook sorry kakra ma me hwade bra Facebook Akoma 87.9 FM stand chat wo bi wo no for kama ene wa chinyam no so chinyam so eno so wo bi kama eno so wo bi kama nti no adan na asa wani nye ma bi hu kra sa no meaning the reason why intia me kwat na ma bi ncha wa kra me papa kwa na me so munim sa de we ba me kwat na ho no mu no almost ma me say me nkoto light na ade asa na edum ye light edum awo akra tetegu ti me kwat light na bla bi hu me na me ye virgin bla bi hu me 2015 mu no hu me na o se ma me o kwa na me so ya so na me light na me kwat awa hase na o se ma me nko jaw na misuyo se me na ekwo no na se ma me ho ya mi fo na me so bla me de ma me na me tin ka se me de me ho ya ne fenti me de o ka sa na me pesa me kan fo me na so yo wat so ko ja me na ye ba no na so me ne fa kwa we su na tetegu na me se da ni mu me ne fa kwa we su na nyambo a ade china se me kai kwa we a na ma ye de ma ba no wo ni fie na me si yo mate ti mi ni gbandu fie na o ka me to in room baby no na me dan ti me sorry ye no na intati akura we me hunam ti mi su insan ti kwa ye no ma me sudden light ni ma chesa na me so enye bibia bi ko mi to bi nche me be ka chen sisi ape e be ye nse me brain ta nchampo na me se wa ma me ye de me ka chen me so say me ba kumasi but no munim the reason why ntia me gina so say me ye de me be kumasi ma me no kwa me tinchi na ye ne ya say me be kumasi na me ba papa ho no e pa twa enti obi repeat wo pen enti akra enti na ama wani nyi nyoma ne ho bebre sa no ena wutiri so anya yie ena akokoshi akudwo na ayi message ya obi unse na me sister ni me di nkomo message ya obi de ma no se wo se ehene fa ena table so wase obesu ohia bie na wade egu acho opetable okudwo opetable so na table no be yensa woda so na kuntuno so woda so na ebu on so ugina efom na aso akunyanim ugina fom na aso akunyanim table ni ya kire me me sister enkrofo bre o meme bi bre wo ma wade mu ma no wo mu style ba ko kura yo table ni mu sei no so table ni mu sei sometimes so sound say go na chi sei when the sister was sagu na chi kujo ne sound say go na chi adan eno no wasa ne sagu achi sei o sound say go na wechi na uni me patch bra Facebook live na o kire yen so wasa ne sagu na chi sei wechi sei na na one e da ono ogina wechi na one wo da na waka wonsa na gu achi enti wontumi fa wonsa ma wanim na no wasa style be no atre I don't one ka style dia bad ono anasa in personal in panu so mi so ma wokoto anasa bu o ma woda ntame ka se kujo o ma woda ho anasa bu a wokoto da bi koto no na mi hunu bi da eno ne sen eno no wokoto like say wokoto afa ni di doggy
doggy wo control mu say need doggy tell me catch and say kujo me ba no me wo da me pese obepila tell me nye me sa ne o ma no excuse me twen na wonyam na me nye me ba boy no kujo ma chewo wonyam na waje doggy na me was 7 months na me nye me ba no wo ko ayi antenatal na fa kujo enka hu nko na hospital cramp na o ma me mpo nko me funu nya 7 months ansa na kujo ma ko hospital wajache ti me kwa nko di matam se me funu a che adin tam na me kan se be ma na me ne te ne fe na wono so wonya ni sika madam me akọ ti ancha po na me fini nche ko me ma me wono me ko me ma me wono muso sa nso November bro nya ni mu na kujo be slam oye krom tufu mampon so ba wono mo no one me nyem so ba wono nso one mbeda wo hono mo saa baba ne busafo me ko ma nya me hwe obedi me oba yikom so obedi me ba mo na ne busafo anya me hwe enso no ba me kuro mama me busafo omo nsi kujo fom omo kwa akoma no mo yede mo sa afisa de be ma ba enye kura na ya so mo saa na ma okoye oba me wo ye na ba ma wo hospital ne frebo ye ma ne fun edum wafa ma wo se mi so aduma wa ma wa kitchen stew de ne bi mo anya kitchen stew da bi fi akonya de no da bi anya bi ma me fun ne fun edum bi susa me to me wo na me so mo nko operation madam ne said da bi o mo nkwaye me na won wo na me to me ti me koda ma mba ko chawo drugstore wo ye station ho na me koda ho 7 months doggy style me koda ho no mo ti me da ho na nso ne paye na me sole ye se ruade jimi na me be yibobo fu me ruade jimi musa kunya ne nurse for nurse ni say woni me na be ma na ye sala ba ku ntinye sa nka onje ma wo mo ya transfer me madam ancha na me woye me ba ni su fit anadwa ma de chi ma me su mi ni su ya ma de chi mama enam dia wo boy we dia mi ntino na me ba na me fa ne ntowo de bi oda me na su na wo su na me su na me ni adeko ntia se me ba ni su sia me su mesu still wanini ba wo su a me su na me nya satin kan ba boy o nya satin kan ma me ba no last time we say also be kono wana okoye na tu ocho no na me ba ne bo form ensu me ba ne was akujo onka no kole akura 2 years ka che wa pasa onka no kola ade na sa ya wa do fam nya sa ne wo de to so mienu da bi ma de to so mienu no ono no ye morini ono ye ne tanraga ono mo na esno no me ni we ne wo ye na won fin bo na mko shia na so mu krankra enti wo shia morini no sa akura ketwa no anya sen kwa bi na me shia morini na kwa bi na be wo 9 months no ne metina ye no ohwe me ba ne maami abosome nkono wono na ada so ne ti ya na me ne ti sisi wono na kudwo se wo ye wi ni ne wono na kudwo se wo ye wi ni na so se wono de mba na kotu school mama mi o wono de se wo de me ba na wi ni no wono de ko na kotu school mu 5 ayi omo je ne 5 million kudwo ne se wono no want ni sika 2 million fa akra nko school no ye bi da ni the reason why ntia ade o di me ba na blow me say what could you catch me say odi me bana blow na wadjuro nko kura bom ana pay endo nyimre ma me niska me na mtom pampers me bia ma me ba nti ye dai say ni niska no fa to aduane ma adwa ba ma ene ne ana pay so kujo wo de ka na ye adwuma okujo wo de ka na ye adwuma se me di ya wo ne asam me di ya ka asam a ebenyan kujo ma me ne ba pa nyina ewu me ni obia Mr. was what ya kra asem to me so be fa kra ba na asem na de atumi ewi nti mi so so me ho ye de e wo kuma ase ade wo ye die ni me infantin kremu wo ye infantin me papa ye infantin ma me kremu ni na kremu no wo ye me ba chada bi me kwa sorry o kwa sorry na dia menti kujo na onu wi kujo onu wi wini monom me o maye bi etwem wanom bi da pachane ben fie sen me wo 15 years na me started santi me nya 18 na me nyim we no na me stop here 15 years na me stop here and I was starting we no why na kire wo na me girls be on new site na ye koso me koso KCC nti say boy sometimes me pon wa me fa na efi me angasa me so nya ma yes stubborn na efi nya me de ti bo school nkra me nko ko tena baby ayedia na girls ni humia mami no mo fa madam fonti no mo no ma mete wa oda ko na me fa bi na girls ni so no zani me fi omu kredi na me so me de me fa bi no mo nti fe me fa ye no na ma used to it what work ramp na me share me say what yeah me papa ko ti me twemo ye fi ni mo bon say me hye jot wo ye fi ni ba me hu me papa ko na wo no wi ni jot ni nyina
Mana me hu me papa krampo me hu ne mpo. Like say wo twe na wo papa etwam kra wo hu no. O hwe me say ya na wo twam. So me hu ne me fa ne ho kwala. Ah, je say wo fa ne ho. Me fa ne ho, nye say me hu me fa ne ho. Me nka ne kwala. Hwe me sa ne wo twam because o say wo yim ba kwa ma me ntimi so. Di tina papa so yin ba kwa ma. Ma na me ya kwala bon na papa wa bre me ho. Akra bon ni bi te san kire me. O ka sa me ntie. Edi e ho na wo ya anya wo papa ka wo ntie. O ka sa me ntie na me ya ade bi na nyo se ma adwo anya na me buefu. Ade bi te san. Eze ma adwo ade a wuye jai na wo ya ade be obi kana se makeke bi mpapa so ade o cha no se yeti fie na obi kan se no be ke bi ompe ono ba na ko hye ne dem maadwa men obi ka se men ke bi maadwa bibi se men ko ginim men te kula ma ko ginim no ompesa de bi o ya se maadwa obekumi o na me kore ma me ho kula me hu me ko ma mo so na ko funu me a na ma ba no ho ade me pem papa hu ne se ma onja mba akuma mi o me kokora se de ne ba Ojemejo. Enti dakro ye fan se sa joti anawi no na wutumi nom sticks be sen a day. Me na me shada mpewi ni ba na jot no de me pe. Jot no bo ametumi anum box ni bo a 3 bo a 4 a day. Say na me sticks ni shemu sen. Me refi de me refi ba first na me 10 me wo daninti me wo daninti no na box ni shemu 20 me wo daninti na me wo boys a me nya sika me wo sugar daddies tina me nya sika tina me so sika me wo de ti me hu de me de ye se na me tumi koto boa park no na me go bag bo nti me shemu nti me come friends ne wa nya nyina ye be no ma ba mo de win no ba me de win de me shada nyere en check na jot na me de me feelings wo ada na wo mpe wi ni sa we no sometimes me to say so no ma o to me bodam tina na week na me fa ma adwen de enkwan no so tina jot na me yes shemu stick when shemu 20 you know utumi enom 4 and 3 sometimes ke bua aburo hey it is say bia utina say wo no mu a utumi nom packet baako and say bia wutumi no ma packet ni na say bia wa sorry akwa ba sa befa another packet and answer say o sometimes me tumi dem menim anum pack ni miensan ba me sole na me sa ko chinchin ya na me sa ba no ma sa be finish dia aka ni nyina yeah tina ma me papa wo dwa me na wo sign no monsa e ka jot na ho nsa de yes now we say apart from it we say no e bia ahifa na we nya sika to sa jot na ni ade no ma na me ka first me ka say na me wo boys mini ba ko boys wo young boy obi kunu kula na me osi me pa me ne betwe mpra because me nim nya me pay free ni wonti na wo pede na free am ho sika no mo ma usika ya man na me tonsan wasafo man bi kura ofra broche ba ya no ba ho no se me pe mi jaye adwuma no because onye adwuma no sika ni me nya se le me nya ofi papa no no ti mi dana o se me pe na mi jaye adwuma no di na chi ko ye awa village adwuma no ba adwuma na wo ye di papa na chi ma mara no kwa flame ma fa no ko kola o se na be mama ti mi di papa na chi ko ye o ma mi sure o ma mi spring o ma mi nyoma bebre ba sometimes me na me call no friend me say na yele e wo fie na me block ne lie ba ko bi so no so twi VIP ono so no wa akra wo yere wo ho no mo nemba ba oba no mo ne me na ye ekọ bebia me ko na ncha wasafo woto bo me ne ko da ono mo ono so ma misika bo a me young boys a me ne wo mu date say ti sa kujo no kro hu me na me ko me sugar daddy bi wo ti mi hu na se me pe na me se bia obere obesesa me obema ko form me ma me to me ko mala mo se me pesika because ma me nimnia me kasa ha me na how wutimi ko mala mo se me pesika o ka che me se me fesika me la 100 cedi me de 100 cedis ne koye o sa ka che me se me ko isa coins any hanky en ko mala mo se sika ni bi me de koye ma me de koye no o yo sa se me ko to life de fini bintu malam no ye beba ho wase ko to lafenta ye friend bintu ye beba ho
ne yahwe mema no dodo enti ubetu check wutrim ubetumi a cheme like a mema dodo a watimi ne oma deitie omo yesan sugar daddy yesan ene adrora no yetwe ye ho aba enti calculate wotrim ye beto aso wei enye sesei nia wowom na emom no abrabo a wabo ma na twem ene wo ka no eye futuo edema sesei wasesa free ho ba nia wo ka no unsu wo mu bia wo hunu se emoa inti no ye nua bai wa free na komam na o kyerɛkyerɛ mu ede akyerɛ wo ne ye twa ye ho aba na ye ba ye beto aso badwo ye tie patron baya enye bone patron mini be maybe awo me ba first born no na mini le kotena wo mukrom eduaden bema no onye mehwe ne bushafo nso na ne anti bi ofie ho oha me saa ti ma omo anaju suom no ompa me free boy ne nchen ti ma me frɛ me ka che ma me say boy ne anti apartment no me ko me yekurom no se wati me ko yekurom ti amaju no na me koda me kuna danfo enchen na me so antare chiye no na boy na be fa me na me ko fo car me ko yekurom ti me ko na ma me nni ho na me nwa na ewo ho no mu ti me ko ta ne nchen yin se ni mu na me wo ye o se ni miska 10 cd 15 cd ba ta ya o se ni miska se na me di mba no so me bia to duane edi me de ho sa ma me nua na obutumi frɛ no se o bla se no bani ge miska no fato na ma obani ndie wo ka wo se wate adebechi on sende me ba no ko tisika ko ampa ya se ma nsa na wo sende me de ho se frɛ na me ko atetim na me frɛ ma me se me ba no wo we krapim letter na wo se wate mmla timma me e wo na me ko no na me ne ko ye kokko djuma kan me hwe me ba no ya 8 months me frɛ boy na enko me frɛ na enko na dinta ya bonidi ye me frɛ kuja enko na dinta me frɛ kuja ni din enama ne enko eche ma me frɛ na ko ye sa ko ye bi na de fon ko ye la wo ho no na ko ye na fon ko ye la ye de na utumi nya me number sisi a no say o pe obi ho na me si yo mate timon ga chema se ma boy ni do ha da na biso be de o ma ba wonti no me ko kuma ase na me friend papa na me ka se da me ba wo kuma ase o ni papa si o watan ba no kuma ase mi so da me akola bone ba papa na wo nda me ko kura ase da yamba o jemi timi fi ma no na mba ma pa oncho kuma ase anraga na me se ko se boy na ye de aha da yamba me ko ya oni oba na eti wo da na me nti woni kuru mo na biso fa no pam me no e hwa no no mote ti me ko ya ma funa me mbe fie me ba me fe okujo se na kwani ska nto dwane ndi ma adwa me sende on sende ma adwa me sende was papa ya na hwe me be ma me sa ti da ko mo wono mu na me fe ze kujo se ni ska ma oni ge ni di matem ade masin na di matem osere se mi ni nyai masekanka ni mi yo ba wo fe bi edi mi keke na beto mi na akola ba ye o ya dan o fe mi bi edi keke na akola beto mi ti mi die e ba ne poda nya ne di o fe ya dan edi mi bi keke sana ko mo ka lu su baba ma so o family edi mi bi keke na nyi se beto mi na mi si mate mi da se na wodi matobom na ne wodi predo do say ma mi ni po me ka je say o tna che o mi ne tna ye no wa ye mu na me fa ye funu no enti we ni ba ko pe da bi ba wodi bebre da ono tuen so no on pese ono be da once o jare wo ka pese ono woda timi da me ka yense mi de ma home na me wo no me pesa me ma no timi de woni me da once me pa twa no ano no wa ho ba de mi ni sa ho me wo sa enyoma ben se be ma me oba da no no mi ni sa ahom no ti wo ya me se mpa twa me de mi nya hom ti de once mpa me okay aden ko pen dodo se o person kon de baby a ono be se ma adwa me de me petro na me se kudo me de wo so pede yen o so ndo petro na me se kudo me de o be pe wono sa no ka kire o so ndo petro pant na mba no hu na me se ande wo de me de mba ko no mo afu me de me patro me nya me sa de no ti me de me nduma na me de me free ni hono mo e ko me papa hono mo ti papa o she mi dwa be ma de me ti wono mfi me ba na papa na hwe me ba ti papa she me akoko na mo ani me gan na mo de sen e fe no bronsam ani o munya ewure nko mfre na apetwe yankwai iti alaga danso hono me ko na me ye nti 8 months na me say da bi boy yes o ya chim nyansa na me da kwa ne kwa koma no ina ma me bi hu no ka se ma me fa akwa ne nkoma boy na boy no ogina we ya da kwa koma ni wa me ti bi atesen wo se kudwo so opede yen ono so opetwe
tina mo se me de ma hu ntumi sa odi mpredo do se da koro minni de na opese odidie na ya na wata like oba ho sensen bia da korokoro be da ho na koda no a eya wo ba na menene ti da ku so ono ka ni tambia kwa pese sanka wankwa djuma onde de ho de ni nyina no ono woda ba me so ka chele se da bi menyem ntumi sa neoma no menyem ntumi sa neoma no ti ntumi sa de no wasa store bi na me ko dwale kura yiye se den kujo pese one me da force so one me da meba aya kuma 87.9 FM waya den emwaya duru ememi bepade no Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and ye can for one de ama one Grace Gift se bomodia na bra ye prostate cancer and as a prostate enlargement awo and awo pe waya mre e won pem I fibroid and ye stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and D typhoid fever malaria na se ulcer me pa cha tutumrika manam enua ene yaso egusoda wutie no na yenkwe na fe mene menua be makwabna nkwedi nkomo kwabna mame na pom te se nyame adom pacho na so ye nyame adom me ho ye papa fa me kwai Dawood Herbal Hospital yankwaji Dawood 360 capsules and a Dawood ointment ampa ma ko se de wonim no ka Dawood Scientific Herbal Hospital e wo se hwa sanwe so ho ne di adwuma ho ana nyame nam mpanimfo so edi nu akese mienu edi aba Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules na yenya bo adu we din a Ghana hansisi ahweta ba bia be fa bia no obi e ka ointment no and afi capsules no ho asem na ene nyame ayadom amase e kasa nso ya papa panyini Dr. Dawood na nkasa nso ye de e ofia no sin ye no ebetwetwe nkomo na adanse bia ba mako onteda adanse ni bi wa anoden there's mitie course ni bia me say eti ya ointment ya na yes adwuma we ya na bete no masa africa cho say yesremo mamons samonsa no da ye catch mo yes sanda enti sawon sa no da enti no na sekese na de ma mpanimfo mu ye adwuma o Dawood Scientific Herbal Hospital so mun koso nya adwuma na sa amaye na ye mfa nsom ye manfo ye numbers how betimi dia frɛ no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco Bible me say Jones boni bae we boys nu ya na ojade ma Yesu nteja ma wie me de okay no ka kwa ba okay wakani eti doctor eni asoma ye ne yo say me to aso dia ma me emphasize kwanya Yesu na ye na bo ame na enwo hye me dofo bi happy birthday Oba Palizi Dr. Oba Palizi your friend Oba Palizi Sefi Dwaboso kwa malam ne bano no okay ene na wodanti man happy birthday and ye nua ba ye ma happy birthday o wodan nya nshirama on say okasa dance ye be ya ba wonte da ukọ nzima ye nua ba bi a wanya emfiri mako adiosia miensa 63 years na ose ne yade ne hawa owo mu pa na edu sabre ya ene na aginsemu kra se ne kotodwe baako ahono na kotodwe na ahono ama edu ba bi se okoda ochekere kotodwe na ansa na watimi ada but ote se ye ka Dawood ointment Dawood 360 capsules ho asem no so me kotodwe anadu bi a me koda na ma mfa duku anchekere ya me ntiminda ene meto aduro ni bi na maso ahwe okoto Dawood ointment ene Dawood 360 capsules o se anopa na wanom capsules ne bi enumre odidi wi na wasa anom capsules ne bi na the ointment nso etwi ne nan so afi anadwo no oda ho na se de yana nka ne nan ye ne ya no okoda no odiduku no ato no ode ato no ho se eba na ode achichere kana adwo no oto ho no dai obra wanti se ne kotodwe no aka no kra bi nti ne kunu ene nyane na anadwo no se afia na de na de wanti se kotodwe no se menti hwe me de aduro ne sra so no menti bibia o nti anadwo na ne kunu nyane ne sa na osan akote Dawood ointment na one be ma na nkasa eso kotodwe no de sra so ma no o adechi e ko ne 3 days na otimi dakama o se wa yisu aduro no boso miensa ni
kotodwe no say 2 years me on te say eye ne yam bio ya papa ba ko nso ono nso say ne kotodwe ene ne sisi ye ne ya na nam so ama ne nan benkum no afon aye kete enti o start say auto Dawood ointment Dawood 360 capsules onum bia no pa no onum bia nwumre no the ointment no etwi ni odi bitua afi o se be na awotwe mienu no hu se ne nan na nka afon aye kete no ase asesa eba normal no to aso no maduro no wayiso aduro no bosume baako ni ene na awotwe mienu enne a mekasa yi ne nan no asan ye kama te se de na TFS no ena bio onyiso poma bio otimi nante kama wo bra on te se ni kotodwe ni sisi eye ne ye bio Dawood 360 adawro menti ofo trotra obi o mbia odi adanse ya kire ne se aduro bia ba ye friend Dawood ointment ene Dawood 360 capsules say oko edwemu a Dawood ointment ene Dawood 360 capsules also otimi kodije nkrofo sika kra na wakoto e de Akoma ya ma me ba ko wo adum mark oton entoma anti me also ta hwe empa ba bi owo bia no sa bri echi ano onim anti me say ono a ne security a wo fie security man ne say enka onya obeba fidua mu ha bedi adanse ama obia teninka so what osena ne sisi ye ne ya na de bia no na mana se wa sugar kakra na onom Dawood 360 capsules no ma me na nkasa kra na to de koma no na de Dawood ointment no etwi no enne ne sisi no atene ama onte hwe bio na ade ba ko anti me nso ye ne se ne namfofo ne nua no abusuafo mo wa brochire US ne Canada ne UK nyina no obi obe complaining ne sisi ni kotodwe Dawood ointment every month auto one box no asend ya mo nti se wo ye duro na se duro no ho adanse ya te se yi a matiefo bi anom pese mo frɛ me your numbers I did my 0244 TV no so screen as the screen no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 020 168 1717 Central region Eastern region and a Western region. Na so pedro ni bi oye pharmacy. Herbal shop. And as over the counter. No pedro ni bi aton a. Ya obi o Mankesim Jeff Herbal on a main distributor e o Mankesim ti on a supply baby ya o supply craba konongo. Oba nkoko okọ mo amuwo we Kuforidua Gapson pharmacy we bi wo ono an supply ohene na Herbal ho nyina ebi wo se wo tie na wo takrade a AA Mensa Christ the answer Sir Charles ho nyina aduro ni bi wo wa wo hwe yen twufu himan Adofo Herbal e wo twufu himan nti se wo tie yen na se wo twufu himan a Adofo Herbal aduro no dosopo no ebi wo wo Achimoda Kennedy pharmacy Kennedy ho nso aduro no ebi wo omo amutie omo sunyan green light mose brekum newborn chemical wo wa upper west regional upedro no dosopo etukra na uko broni pharmacy ewo wa edro no ebi wo sanso na wa ho na no alaji 1000 oga kwata Rasmax pharmacy ho nyina edro no ebi wo tamale PK Gombila ena Dokuloku pharmacy sanso na wo apa east regional Bogatanga obeko Ensware pharmacy ena Datan pharmacy efe pharmacy bia oboga bia ne boku ba bia obenya bi se wutie na wo tachiman pharmacy bia herbal shop bia obetime nya bi Kumasi baby etu aduro ton bia no ure maso pe Dawood ointment pharmacy na wo Kumasi akwa obenya bi bia Accra Okenshi drug lane omunko Kings Walk Herbal Nana Boache Herbal Ruta Herbal Tinated Herbal ho nyina aduro no ebi ho wo Ashama Ekus pharmacy Tema Little George NFA Nana Boache wo Kaswa nso a Kaswa e Jukad Herbal and Jukad pharmacy and say wo call baby to say Kaswa hona so yes how ba ko em say yeah me figure kra yeah easy so baby yeah we say o trip nti so obi etie ana obi hwe
na ne hawa owom yesisi yade pa menu aba on se wonam na ade efra to na wontimi nkoto mfa obi nso pagya ade bi a emu odu na nam so ma ne sisi no mu etoi enti ontimi enye ne ho hwe bio onam asebe na wachia na duro no Dawood ointment no wafa Dawood 360 capsules aka ho enti bra all memene 360 capsules na yetopa ye no the Dawood ointment no ehwi enti bebre na aka se twi na memene yes enti o twi no na all memene topa ye no de tie bia no ne sisi ne bejai obi de na chi kasa ye no emu ye de ya emu tutu no oye ne ho hwe ya enye ye edua na adwo okoda na eno no ebetimi abase nipa ne mattress a oda so no nye ebi won so ahu office chair sei ebi wa de otena mu ye adwuma no eno so emwa no etimi ma na chika se ne ye ne ya onom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment no e de asra na chika se enim nyankopon tumi nti enye Dawood ye tumi but nyame nam ye so ama danse na ba manabro so nti bebi anipa no wa otie yen bebi o hwe yen so hwe onua TV so hwe Rabi 1 TV bebi o bia no on yonko pharmacy herbal shop okwa so pe Dawood ointment na Dawood 360 capsules on say kotodwe yade a wanhwe ye betime de udem obi wa wo de na hono na onama na ma ona na echia wo do Dawood ointment sraso na onom capsules na ebejai obi wa wo de no wo te se panie ya se edutuo memfa nche otrim se ya edutuo fa Dawood ointment no fa sraso na nom Dawood 360 capsules no wona e wo no ebejai wo de enso wo ha enho no wo so enwo wo se panie but emu ye wo ya ama wo da wo je ho a enye fa Dawood ointment ne sraso na nom Dawood 360 capsules no me so man mu de ba bia yeto aduro bia no pharmacy o herbal shop o over the counter o also pe Dawood ointment Dawood 360 capsules se wo Western North region sehwi kro bia obekoso bia no e okra na ye aduro no ntiba bia wo benye bia to me number ni bio ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 nyame insha papa Dr. Saudi yakwa Dawood Eba Hospital yakwa Dawood ointment and a Dawood 360 capsules awututuo sisi yade waposo no bi na fatwitwi na ho ebeto prekope yenhwe yemra sisi ba bosumi seini ena kojo enfensi camera nkoda no oh ma se mekase kujo first camera kwa na me twantro kujo ma kwa ni sika na ma na 20 cedis ni ebu for week ne bi mai wa ma ni sika bros wa 30 cedis enti esha mo okay eno no but ye frɛ kujo but ye nyano enti ye gusua ye friend na di nkomo but ye shembo se nyame eya adomu a ochina sedi etie bia no e wo se yenya kudwo e wo fie ha na fei yenya comfort biem na ye wie asem no krakra na fei ye hwe se de deserve nkoda no obetumi edi ama wo because 20 cities nkoda mienu enemre menene wo baba ko ye kan say ano eden na afei wa maye ne live story kakra na aye futuo ede ama won so enti nyame ya adom a kwane ahaya de echina ye bese ye hia biem enti tweme wo ase okofun se meba na mahu ansa wakọ why tweme na ya pakwan ya ye befa so ye betumi enya kudwo na ye maame akosua osa migusua eda wase biem enu akoma chede wobete ano ede amaye enti mu amu won kran mu amu hwe northern region, eastern region, upper west, upper east, central region ya akoma chede afi we ye kone big enti fa wo de bra fa wo mo wanwa wontoma uduku wano ne fabra mama abena chiake edino sere mosia spelling ni okay ma abena se manka ni ya na odi acheme Amsterdam ye mame ewo Amsterdam ma abena nyame enhirawo pa Amsterdam muti Amsterdam ena wo osuma obabi ne bra osuma obra ema no eba ha sei anopai nyame enhirawo papa
wa ma de no yensa aka wo bra e de abakama enti nyame enhyira wo pa eye akoma kyede ye gusu aye boho dawro akoma kyede emu ayetente na so o kakra wa bia no wo de ba ebetumi aboa enti wo mo wanwa wo ntoma uduku wo biscuit no wo drink no wo pampers no wo tea roll no wo pan no wo kosua no wo detergent no ni nyina ye hia ba yere kra na wo de beba ye beje de odi bebe bia ye beje na yese wo de wo se o ma me kra me de akura na me wo enti de menya ba ye bode wo twa bode na wo de bre ye ne ye beje ye de ye nsa hwe mu ba ifo ba no se na ni so ye de odi bebe bia no so wo wa tu because ye wo odofo nsam enu odi ma ye wo odofo nsam no odi ma enti ye de eya ne yese ye wo ayi askwa ye ne mo no wo de wo hunu akra na wunya kan kuma sports stadium one ye bobo ni nti obi anim ho wo stadium na wa ba ti wo munya kire so stadium ni ya was me pass eh walking distance yeah obetima na anti fi anti hanya yira pa enti ye nuanu mu a bibi nti wo mu adidem ye wo mu tumi nya adwuma nika se me no mi yenu ena wo nan no nsa wo mpo ye hu so na nia ne ba bia to chema ono obeye dan enyankai omo beye dan enwisian wo mo beye dan ye beko orphanage homes ye beko na no ye ko all nations tech police station yeah oh yeah kwem I know kwasem na they really have needs omo ehia de na ye koba ya ana ye betumi aboa wo mo e bia na wo no unya bia wo beye but wo de kakra bi ntia ye se na we kra me de kwa fa be ka ye de na enye bebre na ye fa enko 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 0245 30 14 62 dia wo bia bomodia ne fabra dia wo bia bomodia ne fabra usika no wote askwa wutwam wudi bisa na bisa osikia osi akoma chede ntina me ba office wode ba ya baje na fe ya twro wudi na ya boaboa no kakra saa na duru ho a de wose yeto yenya bi ede ato ketua bia ensa fa wode ya bra na kokoko ene dani twro mo kana bro for say kokoko na dani tu no producer producer no ya wada TV3 man yen TV3 man yen tria ya beka brofo so ya bia enti manya osa do brofo bewure ya tu we se brofo ba osu organisa palatable delicious obel cultural osu organisa da bi unti we osu organisa greenio catla greenio nevomidulari osu organisa greenio organisa nevomidulari we ya na botanical name ana we botanical name ana organisa for the Latin organisa nevomidulari na dia dey repeat that 3 times what the Latin afra we nya se bia o be mu we say repeat it 3 times on angel or table of say na one table of to mo ara no fra na pesa mo chese ase mo be no bra mo ntombo ase mo ntombo professor be kire me professor professors no way on ma kire me osio Ghana da dia no pe me bi ma ka kire ma ala pe me ma ka kire ma okay no na na ka me de tomorrow na out was okay osio Ghana tomorrow Ghana
ọkà garlic yìí báyìí. Garlic ni ba. Okay, Osio danere garlic ẹ̀fà kúmọ̀ lọ́nà sọ́sọ́ ẹ̀. Túmọ̀ lọ. Oh nana. Ẹ̀tùmọ̀ ọ̀mú firi nu wa àwọn fúlàn bẹ́ẹ̀ sẹ́mu yẹ please I don't know how you are doing please wá ti tẹ̀lé mi ní ọ̀wá ẹ̀ mú ní àṣà ni ọ̀ma ní ọ̀ma ní ọ̀mú tẹ̀ pẹ̀fọ́ mẹ́kyerẹ́ wẹ̀ àṣà ni ẹ̀ ń kọ́ ẹ̀ ní. Bẹ̀kyerẹ́ sí ẹ̀. Ẹ̀ kàn ọ̀kọ́ àkyerẹ́ ẹ̀ ní ẹ̀ akoma mu akyɛdeɛ fɔ no yɛnsrɛ wo sɛ adeɛ no a wode ba no deɛ obi de yɛ no ho ane oh yeah yɛbɛsrɛ fantastic yɛbɛsrɛ no deɛ yɛsrɛ mu nim yɛ moyɛ ma no yɛ fɛ yɛbɛsrɛ adeɛ no a wode ba no su ba na ade brɛ sɛ me na mɛhyɛ su no a mahu sɛ wohyia m ka gyetia bɛhu sɛ wosui na hyɛ okay ɛnneɛma no yɛda so obi wɔ ɔfɛ sɛ yɛntumi mfa nkyɛɛ kyɛ sɛ yɛntumi mfa yɛayɛ no bɛhyɛ waa yɛde adeɛ wɔ hyɛ de ba studio ha na wode bɛgyɛ ɛnyɔma no bi wɔ hɔ a nyameɛ no nim ma yɛnka no korɛ ngyɛ fade pakye adeɛ so ani wode adeɛ bi sɛ wo na ɛbɛhyɛ wo a woyɛ wo ho saa bɛbɛmu sɛ ɛnhyira ne adanse bi akyiri na ayɛ fɛ. Pastor Julius yɛnhwɛ yɛ story yɛ meda ase mabatwɛ ma menwohyɛ me papa bi Reverend Eric Otiagye ɔno yɛ Santase District Treasurer and Secretary ɔno me papa paa prɔkopɛ mfa ɔno ɛwɔ Calvary Revival Assemblies of God ɔno ɛda no wɔkɔkɔdɛ me papa nyame nam no so ayɛ nhyira man paa ɛnɛ na ɔno ɛda so no Reverend Eric Otiagye papa nyame nhyira ọmọ wa woda yi emfa nhyira kese pa na Assemblies of God dwumadie mu nyina Awurade mpagya won kɔ wanim ɛwɔ Yesu di mu amen ma ye nua bai me de memete production room nyina no kure na madwene ye me bebre okay yo na madwene ye me bebre nti no ma me hu ne sɛ yɛntoa so na yɛmfrɛ kudwo because sɛ yɛ bɛtoa so ne afrɛ kudwo kan nsɛm na kudwo deɛ o ma no chance kora na pɔkɔ sie nwumre na me bisam sɛ na de kudwo oni adwuma bia ya na na me sɛ bisam sɛ nti aduro bɛya na kudwo yusu 20 ni minimum sɔfo we bia sɔfo ɔmo mo number sɔfo nranka me kɔpi kudwo tie kɔna nya ka me ni kɔ bo ma sɔfo yi nranka go kudwo anɔpɔtɔ nwumre na wo mrɛ de a ɛnyɛ na bi wɔ hɔ na ntiase nhyɛ da ne baabi because sɛ nipa a otimi taso anɔpɔtɔ nwumre na ɔpromba no gu hɔ na afɛ wɔn hwɛ wɔn mo de a ɛna nyame kɔ na yɛ na dom sɛ second one yi ɛyɛ nipa foforɔ sɛ kɔba sɛ yɛ kudwo na ka yɛ asɛm nti ma mɛpɛ sɛ kudwo ɛmɔ mmɔde na wɔn yɛ nhyia kyena na yɛntumi emie bi ase na yɛmfa no korɔ nto deɛ no korɔ da sɛdeɛ wɔsi kɛsɛ wanom wi da nom jɔto da na ɔka ne nsɛm ne ade ade no metiwu sɛ bi kura da so wɔ wedi no mu wɔhwɛ ne nsɛm kan na ebi da so wɔ wedi no ma yɛnka nkyerɛ ma sɛ mama yenye ni swade hu because we abaya ne nsɛm kika wotimi sɛ ne yɛkɔ so bia na ɛba na bra bom bia ne ɔma bebre hɔ a oni ani da hɔ ɔbɔ ne bra ne sɛ deɛ ɔpɛ na ɔne na mu a ti mɛsere kudwo na bia kudwo wo biara ɔmɔmɔ ne ani nhyia anye bibia akora no ɔno no ɔba na bra bɛyɛ wasɛdeɛ sɛ bɛɛma na mfa asomdwe ɛmra afi sɛ enjoyment deɛ wo enjoy wi a yaka no tuaka nyame ensha won so papa ye name ma wi yi Caresic Ventures fa ka kye ne bɛkɔ wɔ de Zahara Mixture ɛna ne chi capsules no abɛdwa so etu na mu nsan yade ase deku nti bɛɛma wo bɛɛma ho agu nsa agu akurokuro nsuo fitaa bi frɛ anoba emu ayɛ mmerɛ paa wutum sesese deɛ wafiri wo mɛma wiemu ano no ɛnu nti wuntumi frɛ bɛɛmi sene pɛsan sɛ wahwɛ yi a wakogu ho anu ase unya Zahara Mixture ɛna ne chi capsules no na aboa wo sanso ɛna Zahara Mixture ne G capsules no so wo ba nsansan krogu bɛmu ɛyɛ ode poa yi bi wakoso kuma no emu ebie enema nkoyie fa ma oba mesra wo hia ɛyɛ Zahara Mixture ɛna ne G capsules no wo yi capsules no mienu a no wahwe Mixture no cap na ebutu so no 3 na wo di anoma no pa ne enwumre bra wo titi awie eni na wotwe wo kyese de wo behunu no ɛbɛkye wonsam Zahara man capsules no de bɛma obɛma mu ayɛ mmerɛ wo dɔbena da no mesra wo da wo de ye Zahara man capsules ebesori agina so bra wo bɛbɔ adwuma 24/7 na wotumi ayɛ adwuma ma ba no so na ni agye hindi ye ba Mixture ne de me pachow enei wo malaria typhoid obi bi wɔ diabetes wankasa na wodie num bi ɛsa balance blood pressure no perfectly enunti ko okanshi drug lane herbal pharmacy ne chemical shop yemo wo benya bi frɛ 0246 34
8334 0246 34 na Emma wonsa enka Zahara enupayi ebi nana ya funeral parlor nana ya smen kancho se echinechi eye memene da ene ne kwesi ada make her say obi be an engagement eye bi nso eda obi enemo e wo so hyehyɛ disiedie na enioma no kɔ fɛfre nana ya say wo drinks or handkerchief or towels or ntoma e wo ho wo silver or gold basins bi wo tray a wo be hyehyɛ disiedie di mede na e de aguso pewe na petie bomodi anatro na ya na bayi na efre ni sesia na ekoho owo Ashtown Kumase Ashtown na kwese Maa Akos house number ME 118 na wonso wa engagement ya wa silver and gold basins ni tray ya wonso wode oniema wode be kire dwom ebeguso for 0243 389725 0243 389725 anapia Marco kone de minim se nyambo ochna ye beto waso enti eho de me de ato ho obenkonkon ho nyambo ochna na Marco ye first story no e na me tu ma bifo se obi hunu na wo yere na wo ka kire se bra be wo ma no na meba be ware wa mesrew momamani na ho e ma momamani na ho sese ihwe de wo famu ama sese 39 years be ma wonye wakono be ma etwamu asese ne wo pese wo ka wa hemu to e de ade a wa na wo pe ye wakomuntia enti ene wo pese wo bebie wa hemu ama wo bia nka 39 years e hin waduro Afrika le jana so afi na wontini mu abie a esese nka wonya bibi pegum nso nsenne wontumi miemu ma be ma bia de akọwani ase no wonhunu na wo ma ho fans me de metumi aye second wife metumi aye second wife wo be de tumi aye second wife obi ni kunu tie no wo sakoto wo koto so wo mpe wo de na wo bi de wo do pe bi wo betumi aye ama wo e betumi apase one ne yere hye mali a wo mo enjoy o mo hye ho enti wo ma wo jankala na ma wo basa okọ fisese wo ho kire wo nyina eye wo na apɛ wo ho kire ebi ne nam ho na obi emma bi kire ye ho dodo obi kura wo ho a wo betumi ne natsena a eye ne dia wo bedidi kakra ma ne bi adie o se wo mpɛ media mini passment si dia ebi wo ne ho wo kakra wo ne ho obetumi dia hweme ono ampɛ ne dia no ndia obi kunu no eno no pefri se ehye ne ho ene gens no what times bi kuta wo mo se omo wo yere no omo na hwe ma no enti omo pe japade ma sa gens ne times no omo fa fa mo hwe mo ho yie na anhwe ho nya japade ma wo be fa ade so ade asoa na wo be su wo nkwada nyina kopem se wo be fra asase we so enti ma e ma ye ni na ho na ye nhwe ye ho yie medase na nekua se ma mo mo ni na ho eni na pakum capsules na mekanfo ade ama wo uma wani da ho na se uma wani da ho na se wukonya bema bia no asiesie ho kama odi ama no bema na ni age ho aha nti oba no jenike 442 no ma saka bi na wodi asiesie akoso komo no na achisa na so tumi di age ade pakum capsules bema wakonyo oba no wani mu ase na ohunu bedua cross e bedua sa nti wanhwe akogu wani mu ase ese konkontanim gu ase bi kankuruma na akofore mema cross e monya de na so wonku ampo wunya pakum ven capsules VENE eno de odwo so antentem de titiri wanadwo eya no wayase yo ya o prostrate no ni nyina wunya VENE medfagen ven capsules na medfagen de eboa ma mogedi afrisane ye nipadua ni mo otu asege wi fa namro mo kosi form woda na dwa wontumi na arthritis mo ye adwumaden agudifo ma ne mema no mo de eye medfagen rock hair clinic limited yo de pakum Janica 442 ven capsules and a medfagen enupa ba crofodi nwa dance and one ewo Kumase Alaba Abu station one is Sikosiko house and edition mo frɛ 0248 885040 0248 885040 evangelist ba me yan chiatie for ni ahwefo na se de nana kan no ababa na otosume nu de akina mse yebesi koso na sister na odi kan no na make ka kire ma bi se oba watu kwan ukobọ bra se odo so ko mali hobi okobi ehọ no mko hia wona mko hia wodim nipa ne ba bia ede nko a na besia
nipa na timi adada wa se wo ma me na meye ose enne rede ode abeso ewo ya fa fidikese so ama ye nuanu mu a ewa kwantuo mu a wo mu face sati bia wi se wo hwe na enka akira mesra wo twen wo ho ayire ya yire o ayire wa ya yire o mesi se wo nwu yo wonya die yo jibe ma wa jimi ayire ya yire edi mesra wo twen wo ho na tra se pe wo de na 39 se si a wo kan twemu yi na wo se wo obi kuru kra emu besi be kakara jonso kra de be Akoma besi ese se bibi fam na nya yi sem se na mema na afro afro no koy woboa makodo na ni asinti ade ma makodo ahyehye ne no nko nti be ma no me yentene ma be ma yi ni ti na enim se eja ba bia wo hye bia what is some ekoso nyina ye be srew ye very noble man emma wey emegu anim ase ye be srew we kwa be tia be fankola idran akoma wo yire nso be gye na wa hwenkola aya wo ma wo na do ma ba wi ase ti ye be srew bia wo bia no ye si form afre na ye no ntrase ni ye hwe kwan a wo be fa so a wo ba be hwenkola yi se twase ya no wo yire kasa mpo a ma ko na be dwafo ye be frɛ mrs ni ye na kasa adene de etefa ho da bia nya nko a na wo de ate afa ho etefa ho da bia ni kai ni sinye gota bia na ebotra gota bia wa utie ma na ho atwitwa nkotwa eze nkotwa na aba na ho wo be yende wo be hye socks na fa wo trousers akata ho obi ehunu ti e be sro bra na ye fa yie entu yie meda se papa na sadi etie bia no no watai chuku pese comfort to aso nyame ya dom a wachina saibra kujo beba comfort wa ha ene ye die besi enye yize wachina gro na aso na so okay kafefe talala bema wo bema sese wanimu na elfo wa ye ketekete wo hu nsensuo bi fra no ba wo bema ne ho nya akono ye didi agoro enye yiye mesira wo bema wo hu nse wo bema nsem akofom a na wo maso na kaja ato a we dro ye kafefe ma anda kanunu ase ho no siesie ho manenche ma ho nye kama aforo no ye twam ma pa eji ade ye de papa no eji ade nonom kafefe ukudani ye ba kwale na capidance ma de bobo aso wusko bi nkokọ fre Harriet e was 0207183819 0207183819 sa ebeka bi nemom ene yi de mekan fo Faith's bamboo toilet roll ene de ama wo just 100% bamboo ye no manga no ye mu ye ni ankasa ye die mu house chemical bia edimo enu nti oba no kosku atobi fama no fa nko na onko yizo ho enwumakuo no sorry no mepache omunyisu bi na wonim Faith's bamboo toilet roll enu na ne towo so enu na ni dwaba nti woni adwuma akọ ne kotu Faith's bamboo toilet roll ni bi neton ye bedi udwa ankasa ubenye skadi a show how far ye wo ata nkwakwashe up in north industrial area block B612/8 one kana pe bia for 030 222-4843 030-222-4843 and now 0550-000-990 0550-000-990 mami niaba akwaba obapa kunadu Maa Akos na pomwe nyame adom ya the Christmas ho ye pa awie fire ko piwak natural meda si edem kai na 3p no ho Maa Akos ye bese ya aya na ye pese ye bo amanfo dance die no a na nke asore ko kwasem because adanse no a eba no agi ensem chese sedie amanfo na wo se kura na dance na eba na nye Ghana hanko a abrochirefo nyina obi e dia dance ye kan se obeka se o ene mu dwamanu baby me pa 20 sa 3p garlic mixture dra ye na ye no ye num bi enti se ye betrase ne ye kan ho asem se ya medafo enye chinye wo akoma mu menye se Thomas na wo de kwoto aduro no ne sohwe se wo kwoto na wonom na de ha wo no wo hu ensesan bi wo nipadua mu a wo de wo tese ye kasa se ya begina Akoma afimase ho uwie ya je usika ne fa kofie ye de usika be ma wo ebi nso sida chese aduro no aduro papa ye nwie si fom obi nka se aduro no enye
enti meji mesika ebi sida edro na bo adwuma edro ne ye adwuma enti medofo koto binenom eye 3p garlic mixture obi wo se waye boho da bia na waye no phone obi wo se ne maami bi ne bra bi ne dofo bi enya mojabroso ana esiche yade wo de koto 3p garlic mixture emano na wonom ya na manfo busa se menum abrofuduro na me yede na matimi anom 3p garlic mixture me ba to betumi anom aka ho na de tie nie se bia anopa no didi wie na abrofuduro na abedi kan anom a wo de nom edi 15 minutes simadu no mu a na wonom 3p garlic mixture enuma brofuduro na wie ya wasanum 3p wonom a simadu no machi no obetumi anom 3p ana no pa no didi wie na so wudi kanum 3p garlic mixture 15 minute time na waduro na wo ho ya brofuduro no wanom no so entimi do fo nkasa me de menum hospital no entimi ntumi num 3p obetumi anom bi enti wonom a me 15 minutes emra emetontemo 15 minutes sani ye kono eno say sense no 3p garlic mixture no Maa Akos un say enu no obi an say do ye ne de na ye de no say ye pay ya pomode ma penti egu glass edro no se wuyi bottle no a every container ni mu a ye glass na un say glass so ya de a ne bo osoro kakra endi sene ebe na wo pomode be kosoro na ama wo yare hwe na wo hwehwe no ebe koyi ama wonti no nyame boa e free November 15th kono wo se 3p garlic mixture ne bo onye den na mom esan se entwane boa ye den ti no e de kitue bi beto so e de se wo koto na kane bo no kakra bi beto so a e free 15th November kono e ma na nyo wanwa esan se unse ewiase no wo ye bibi no na wa pe bibi so kakra de ato se be e short a ye betimi akofa bi aba be ye aka ho esan se ha mani lubna no ye kokwa ye mu ni akope o ene nemrem so ntimi ko wura kwaye no musa ji so ko hu pani bi na pani bi edi wanim e so mani nsuo no enti ye ntimi nkwa ne saa na garlic ekura so ya kraba enye ne boden so hu enti no enye bete enti ana matrase edi amaye saa ye da mase ena 3p garlic mixture na ye kan ho asem no Maa Akos ene ye hwe ye brebo no unse nipa da sani bia oba obrebo be ma so obrebo ade a be ma wo bi no oba ni bie eye prostate emema nkwa na prostate ema ni bi na ewon se ye ka brebo de a oba obi be ma wo bi na ye brebo so ye nipadua no ewo ye nifa so ye nofo no right one no asie na brebo ne hye ena brebo so akwa ewo nipadua no mu nyina nne so adwuma eye nso ano odin se wo bedidi ama aduane no ebe chinsam eye niema enye tententem afri ni paduane mu a kame ye se wo hwe adwuma kidney no eye ene ye liver no so ya omomienu no omoye adwuma bom because adwuma kidney no be ye chinsam niema ma na be ye dwunso efifire ene agana ma na be sina kono liver no so bo adwuma den pa enti ye liver no unso obi won mo ye se wo ko hospital no ye hwe ni mogem no na wadi poison eso nyame ya dom wangu eye wo liver no a ene bo awo wodi dina se adubone ana poison wa aduane ni mu a wo liver no ye tententem eyiji efri mu sabio obafiagu ana wobadwonso ana obeja wonnan enti wo liver no etimi so mu kopim se obedu hospital ameyatwen enti yenhwe se liver ni ni ahoden a ubewu won se entosi kura ye di de ye ne pepper mu de konkomu de ebi ye poison ema ye di wo yem betimi atu be nansa na nyaye ba sa wo liver ne wa ahoden a eye wo a ema wo nyemre wo betimi aya no wako ate obi so de betwa hospital obewu enti me dafo enfa wo liver obrebo eni agoro wonum 3p garlic mixture na adure ye kan se ya jisa wanom ansana obehu se eyadru papa na ye brebo na ye ka ho asem no se be na obehu se obrebo hawa ba ho no ebenie o de na nfa me number ne ma wo bia na wo pentamu si Africa me number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 92 88 edu ba ko so ebo wa ewohoro obrebo no ho eyi nyarewa hodo unse obu hepatitis B a efri brebonum
ɛna yɛbrɛ bɔ no so etimi ho no etimi nya etwa ɛwɔ ho nenti sɛ wɔammɔ obrɛ bɔ ho ban na adeɛ na ɛboa wo ɛyi ne mabɔne afiri nipadua mu no eni ahoɔden a ka ho sɛ wahoɔden ɛbɛkɔ fam ɛna yɛbrɛ bɔ no so immune system no ɛnneɛma wɔ nipadua mu a ɛkotia nyarewa ɛne nneɛma ahodoɔ ɛmɛda bi yɛ ho yɛ den no brɛboɔ ne ka ho ɛde sɛ brɛboɔ no ahoɔden kɔ fam a wobɛyɛ nofo menyare enso menti apɔ da bia nipa ekɔ ba no na wo de wo hyɛ dem ma ha ye me ye o ne ye de wo kɔ hospital na wo nu mo enso ade ba chi na yare na ye kese eya check wo brɛ bo hwɛ e bia na wo ha wo ho wo bia wo num nsa bebrebe wo betumi nya liver problem obi a wo sumoku wo betumi nya brɛbo mu yade wo bia open nam bebrebe anadwo na Ghana ha nipa we nam ne ye de num nsa na nefo ye kutu ne di nanim medafo yare na wo tɔma ho saa no efiri be 55 years ekosi wo 60 years no na wo hwe abeka dem so renam enye so ye sikani wo ye premani na wo twefa ne se ase yare na wo prema wo ho wo bi susu a wo se media me pensu a akere wo ye free ma no wate ano se me ho na atɔ me sei Samre de ho atowo na wo peyare ama wo 3p garlic mixture ebeboa wo eye enyare boni nyina afi wo liver num ama da bia wa ye kama je number ne enti adanse ketewa bi sisi a ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Obo Pharmacy Shop any herbal center biem wo maimu a Ubenya 3p garlic mixture. Yebasisi ya. Yefema na kwa me $30 na enkane na misisi. Eso misisi na kame na to na twetwe. Nya 3p garlic mixture no. Aboa me pa. E dia ma number ko pe maga na ma Akoma te temi ho. Mente mama ntoji so do ni de ka ofa na so na ma Akoma shishime pa mi to bi no me ntisi ya dia ja. Mama yo ya ka seba to no me no. Yo fu na bi juma ani me body na kama pa. Adoni mata adoni powerful. Ay powerful. Me fit ni dia dance sa da mo do na e nwa papa. Me pressure also pan no Akoma na me bre sisi atomi enu ma no ni nyina jai adoni ya ni nim de mo dia ye but masa bibi wo Mesinya misra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na film Wukutu jene waposo na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebeje ne se 3p garlic mixture ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam enti 3p no a ene eguso a yebo ho daru a kire wo wo de boru pharmacy shop ene herbal center biem wo memu benya bi na mame ncho ba bi akwa benya bi e wo Ghana ha wo ko enkran okanhia Kings Walk ene ko Sam ubenya bi Ashaman ye Ekus Pharmacy Tema Community 5 eye Little George Madina eye Health Alert Clinic ye ni post office ne di hwene mu Kumasi ye kurom Kolinak Heba ubenya bi Dani Heba ubenya bi ena Chris K Hofo monko Albert Sam Heba Takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy ena wafo nso monko Mumuni Away Enterprise ye ni Cathedral no ene di hwene mu enti 3p garlic mixture Maa Akos se na be na be hu se wanya brebo mu yade ye de nkomo twetwe ni si no ona se betatai ona se tata ho no wachi na ye wo ya e wo ho no mu a na asede de bia wa bre no asa wa ye mre wani timi ye yellow wani mutumi to untumi endidi enti saa na ebe kyew se obrebo no e haw e ba ho na se be na be hu nti no fa ye number na ye no ni nkomo doctor we na ye me menye yade ni bia na anade na ye me mo adu na betumi asa yade a menyen na ye no ni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 24 Edro ni ye 3p garlic mixture kwajo de ende na sene ibeshia ye besensia meda se papa ye kona na ye bi akache na ye bi eneyi wo se ohaw ben amane ben na namu ye huhum de wo bi na abodua woni obi edimojafra masese mo ntematete na so ehante mum ye no opese mu twetwam wa ya de wakọ hospital ma onuro anko
wokɔ baabi ese honhom yade bra na na ye bi hwehwɛ ma we honhom aware oba obetwitwam wobede woka na nso ompese obetu ade ama wo bomode na hu na ye bi sesi a obeboa na okuma se agona saman wobetumi afaka wafigya se anasa dum frɛ na ye bi sesi a ɛwɔ 0243 134535 0243 134535 WhatsApp no and I send no audio. It was 0557 667510 0557 667510 na ye bi any wuni enkomo every a health alert clinic and American for the amawo ma wapomuden ho ehia health alert de minim se won ko ho sanfa wo yade emafie da biara da ene ne wo mu ni ho emfidi akase de sa yade a doctor for a nurse for apomdi adwuma for ya wo mu ni mu de want to boase wo nipa ho na abekwa ko wo mo e wo health alert clinic emfa ni agoro wo chinchini bi nanso wanyew wo de emwa ba mu wate ahemfo chiniye ebi didi bi achi enu ti ko health alert ho ebeye wo last stop now diabetes wako enko hypertension stroke wonsanu na itititi wo mensisi oba atwama cholesterol typhoid wonya na musanya de ulcer bema o prostrate eya na wonasen wo nipadua mu hyehyew wonam ya asisi ya de wompom eya na woni so brew so wono woda wontumi enna ye de machine oba white and treat you ultrasound scan yi massage ni nyina physio ye health alert clinic eni agro bra ashaman ye ne Queen's Hotel ena hwe ni mu Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank Kasua Crispo City Junction ye ben Block Factory no frɛ 0242 518893 0242 518893 na any health alert for any nkomo Dr. Mensa Dr. Wonder na ye frefre Dr. Wonder o se de na hawo se wompom wadwojo wo stroke achewo diabetes na hawo ulcer na hawo eye Dr. Wonder Dr. Wonder Dr. Wonder Dr. Wonder o se bra owo kotwi oni Guinness depo ni ne di nhwo animu yade bi ejojo wo etete wo no ahaban e kasa o te na bebuom wo ne ho ka ho duru ho some great memory about pa agofie die me se hawo bibia wo hwe na wo ba no wabon yie ya enwo ye ya agofie na ha no pepperetment powder ni bi papa wo hia bi maami wo hia bi omo adwena ba from stroke ache wo mo no omo pa so hia ne mo etime se pepperetment powder ni bi ma omo Dr. Mensa Kotwi woni Guinness depo no ena hwe ne mo enkra Medina Zongo Junction Kasua woni sene school hwe ne mo kofodua enka ne babia ne yakum nam no takraze woni secondary college hwe ne mo Sunyane Presby Junction takwa oni Dr. Force hwe ne mo go Sumen Lorry Station o dunko no fen oni post office hwe ne mo frɛ Dr. Mensa e was 027 11 73 551 027 11 73 551 eka so e ba clinic dia onua ma menka kyerɛw eni yade wonu to ase eni ni nipadua kania enu ti sɛ ye ete glaucoma wani so ye wisi eye eye pressure eye cataract ni nyina no wakwadre wani yade hwem enu ti sɛ wo pɛ ba bia wo mo enim eni yade hu hwɛ ema ni no eye kama eye ni daso heba clinic tutumrika entra ho ema wani mfra entra ho ema esum enuru wo ko eni daso heba clinic na ni yade de wonko ho ensan famafie ma wani emefra henia fibroid diabetes and munka pressure hypertension sisi yade stomach ulcer bema wayemrepem hepatitis ene yade nka yade wo bo won san no say ya na yade na tupia fajan lab test ni na so wo ye enkrantabora alhaji walako junction wo kuma se patase brother man kwata so state na be hu won bunu east chima na afogos no ti region friend da so heba clinic sesia e was 0540 864 232 323 Debbie 323 meba 0540 86 42 32 0540 86 42 32 na Emma wonsa enka wono musesia na ubewunu se ampa se mani nkametina tena ho ama no adimedem
Fido quick loan ka ho sese wo se wo pe loan aye adwuma na wo pe loan aye adwuma wo so wo tete ho we eye free e ma obi a na ada wo se fasika beji sika oboa order da Fido fo se eno ane se wo download omo app no na ya kire wo kwan a ye befa so a ye be ma wo loan na wo di aye adwuma enu ti download the Fido app no wo Google Play Store and I say dial *711 5555 hash *711 5555 hash na koko edin crofos me bo anu wo mawu koko Richmond Herbal Center and wo mo de akuafo nku eni akuafo sem na aba na enkuyi eni sem na ye adwuma eni na de twetwe wo ho no akua ho na me ya wo ya usisi ya wo ya etu ase ready ye smooth etu ase na power eno so etu ase enku no fafefu wanim ti paye beko fasra ahotutuo beko eni ye magic akuafo nku no ai oye ya na ekọ na akuafo seminar akuafo seminar so di dware na wo di egwoni yo ofuso a fibroid etukọ anane eni awe ye dunum bia akuafo nku ne seminar eni no ane se wo to seminar no ne wo to ni nku aka ho enti prekope wo di dware na wo di we sra na etu ho nam dua nyina yade ni nyina awe ubenya bi ewo Angel 96.1 Angel FM ubenya bi ewo Samdora and Co Herbal Sam and Co Herbal and a Blessed Herbal wonum enyina wo keo Jeff Herbal wo mankasim and a Paulina Asapon Fico Herbal so ewo kono 0249 18 45 0249 na ofra won sabeka bi mama kan cho se wie yi se wo story na wo pesa wo de ba ye wo kumase askwa ye ne mo no e na edi ehwe ni mu wo bi fra wo se Maa Akos mi be ho se ye te se mo je se me pa cho ye nyi sika ewo eye Akoma mu nsam dwumade so wo case ba ye charge ye nyisika ni nyina nse wa beka na ya pekwan ye befa so de aboa wo ba bia wo bia no obetumi de wasam no aba ye wo kumase askwa ye ne mo ene di hwan mu wo de wasam ba nyese ya ka ne studio ye wie na emom no ye bedi akire se ba wo se yetuka ba wo ye beba mu nyina ma wo hunu se ye wo case ni ho adwuma ma kwapem se ebenya wo resource ade ama no ye da ye na enu ntifa wasam no bra ni ye ntena so emfama wo ba na wo yira kwani afre producer e was 020 39 33 582 020 39 33 582 eye Josie fashion wono enapam mentuma kama ye design ama me fata me sa no Josie die obom so ni meet me there na di nhwe no mu wo ye good wo be pam ntade o mantade aseda de e mo obi nse won tuma Josie ye prekope osewa na wadwidwi na wode ashow enu ti fra Josie I was 0243 433 465 0243 433 465 and she's so I am in makeups na wa ma me rig ne ho efe ma me brago ne ho efe ne nkola nyina ho efe obo adwuma wo baji yiye wo mu buade enu nti bomode a na me she's enye wunwie ni nyina fa ma kon road obeye dia ma always opebia obeton bi dia ma bibia she's e wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil di hwede mo frɛ 0249 155 776 0249 155 776 atifo ye twa ye ho aba ye ba ye be kwa homa ne so eye 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 Nebra Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Honest ni edu jebi ano ho nti wo ba se de tie bi ano yade no betutu ase pa wo Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Kumasi Oyum School Junction ho Ohwim ama from Barakasi Road and cry New Achimota Petroleum Bangalo ho and wo on Family Life International School Shanimo for 0543 320030 Grace Gift number no 0543 32 0030 comfort we say my man your friend say fani kujo wase wa person wa ye den oboso ndi o ne me da every day oboso di ne me dwale ko oboso ne me da
che say me fa so lukura bampo a me ka che ne say me de me pa ne cho da bi wakoji anonti aba makoji anonti aba na me ka say da bi ti eduade nkromu wono no oni ni enu otu ni me ko se ne nyonko ba be ma no ne ko se di enti ade ma ko peke ne ga ko and wo bully 7 months bully she gatem me ko tele bush afo nche we eduade mo pam me na fe me da obi nche we eduade ko mo ho wa ma ko obi close na me da obi nche e wo kromu wono mo na me ma me ka che me say mi firi wonya den embassy anadu fio ma na ne se wa ba ko fe no ewi ekuya wusu ya one ne so ba ko me fini din omo pam ya na dusu nko da boy na danfo nchen ade chi na me fa aka ko yekulum na se wo be man kudwo ba be se wo pe no na e comfort wo ka che wo se wo pe de en ka tem se wo pe twe okay wo na wo so wo mpe me mpe sa enti ade no wan kan che se bra ene sa de me ntumi na wo so ti ase wo ti ase ma na me ni se e dia me mpe no ni obesesa e wo ho wo besesa de enti because the catcher me says I know my way no yes oga farmer oga fa die na ma na ko fa different got me fire lede e de ba nti se me na ma farmer wa me cho se me jawo kula na obetumi no oba tina betumi da to obo ama mi won no be ma no kudwa di fe se kudwa ma mi ni e ba be 26 27 mu ho yeah to wanyini na ono no be pe won wa ka cho se media comfort ade no me po me pe mi ni jai kula hu le ma jo do wale kwase de medu no wale kwase de obedi me twa na me se oboa mi wokunu no mi de menye sa mba ni bio na nye no no so to ho se ho nya eno wo so ware kro be sa edai obedi mitimi de mba no ko no se bobo mba no se ma adwama koda kudwo ho me de ko adwama mi ndi ba ko mi se kudwo en kasa sa mu nchela me ubedi you know ko de mi se abon na fi de obedi mi so mi ni obi neti an kunu wi ni ba mi se mi kunu wi ni be ma no no na me pe so wo ye wi na wo ja me na wo kan sa mu kire me no e say me nya do ye wi ni so na me de ma na pa ewi anwumle we do de be ma na no so no ye wi ni so no so onye wi ni so no ni nya sa che wi ni no ana den wa fa ma kudwa no pa wi wi ni ndio ma na to wi de ma be wi no ni ma tele se masika nkan yo na wo de wa wu nchi wi no wo se masika nkan ya wo ni no difference be no wo ye pe na ono no ope ne da bia asa no sa pesticides ana so de obey amani bia wope pesticides we do pesticides opesa that table so opesa that mpaso je say opesa that for opesa ugina ho pesticide dia bi opesa ejaye kula no kujo pesa wo demand ejaye bra menyam no me ka yesa me dia menyam me pesa me ba no ba na efia no hu beble sa me ka se ba no mpo so ba no wa efi me blesa efi me be nyama akola nti me de sai dwaye ne de me pa me cho me nye store kujo be ye obato wa dwaye bedi obetche me dwaye bedi ma table so wa ye ma na ye me yenti me kan nsampa me se table so won susu ahye wani ma me se table so ni na table so de ka kona owo be do aduade wo ba be ma ho no mo hu akwa ne penasem mini masem a boy ne ka kire akwa ne mame akwa na mo ga yesa me mpe ne ba na sa ni ta ne ba na be diska na me pa ma akwa ne me se me mame ya me we fa na me ba wo me die nta me ta me beta wo die no e wo se boy ne me konto kwa se me ta ne ba no papa bi ne we aduade ne pa boy ne cho se me nyem so ne de wo nyi na me de akwa me penasem so wo ban chinchire twan da bi ne se wa pam ne kura no be ne ntumi anka de se majuwa bia na table so ne akonya mu he mini de mo de mi mas ba na akonya ni de mo ni na odrop bi na me si ho no mo odrop short one na si ho na ne papa na wo no mo to no no wa ba na mpa de man wo empa no so na say odrop na say butu o ma no e na kujo no pe still na no ko so nya obedi mi onya obedi se bia butumi kuntunu ho yie ma no mi de ka che me say me de me twa ne de bia kujo ka se mo am ka che ne say isi an say e oda when di matem ti isi ade menya no we wi no 224 980350 03224 980 360324 odi ne baby afrefre mini awa ko ti ababa bi ofa kwata papa mini aba maso mu asante mapon ko fi ase no tan coach mini aba ma me ma onu ebedwafo ma me mo adwuma papa dwumadi amudi eso ye ni papa na dia me ka che mini aba ne che what na command ne yen se ni ti bia Akoma FM onye TV wa gwa TV fidikesie ni wadi ni ya wa be mo di se be bia be ma ni wo bia no onya kopon be ya aduma na ti ni nka na ye sire abusiafo so mo ti o mo de hye ni nka
Omo be so say oba no so one is na de bebua no opani no wakura sebusiafo no se 2 cd ko na benya am de support oba na ma na se mo di se na me di se bebua pa eni be yi awon kan se dem mfi no 20 cds yes it's only be ma one eni se chinchina be ma oni bi kura no fight you se be ma ndika krabo ba no so why you tuma no so dia support to be ma no eni de bia na be ma benya sika brewo waba eye be ma ni mfiwa ekwan bi obefo so a obenya kakraba no dia ba no so wo bia no so dia to aso me that me ni papa bi me that I mean, so Fakwata 03224 9803503 224 98036 03224 98037. I say hi, Maa Akos. I'm a boy Sabi watching you live from Anchor for Prisoners. Okay, I really appreciate you are doing. Okay, may God Almighty bless you and also grant you whatever you want. Okay, nyame ensure we ye papa na mame kenkan mo messages no ebi emfa emamo sometimes into me enya bre enkenkan ebi emao enunti se wo so wo dia na wo de aba was Maa Akos. As for today dear, you have meet your mito ampa me meet ampa was Maa Akos. According to a midwife, she said doggy star is good for pregnant woman. Hey, and na just say asam no emu ayaden 03224 98035 03224 98036 98037. I say I know where he is. He is Ashama Newtown. Wait, Wejidi, Ashama Newtown, Yabawa, Yabewono. Was it please, Maa Akos? I know him from Takwa Banchimu, so please call police for him. I'm called Obrempong Kofi. Obrempong baby, I was so nimuni and you're not just a year or those Maa Akos. The family know the man. I think so. Okay. I know him in for Kenya. Say okay. Obinsu message no. Or say I don't think this man is in abroad. Maybe he's hiding around here. And within yes, momwaye sabaya yensa ebetumi akanono. Maa Akos, tell the lady should give. Okay, Debbie sabre de bon so no aka che me se pa ba ma de so obesa ya je ba ma bi mu no de ba ma bi e de aye no ano den pa hello minima de cro hello me pa cho mo share your lines na e ma me pa na in fact jeje me and every year meeting at the Maa Akos program no Akoma mu nsem efrejuada edikosi ni fiada so eba onso betumi abasubi na jese wonso wode wadwen kire aba betu dwa ba bia wo bia no onso betumi edo store case no aba ye betra so aka na fe Akoma ebefaso ya bebo amo ya homa no ha ye kakra sabre ye pegya ye mo na abusua pani same champion aba begye dwa na fe wode Akoma Sports, the powerful sports area what they are to us amamo. This Akoma dancing na yet to me dancing all day. This Akoma dancing na yet to me dancing all day.